eno so ofie ha ye bedi eni nti menko ba bi ache na ma wunu bi nso so mra so bi na ye ni nkomo no ema enye fe kanu ne ma Emmanuel akwaba ima na te say bibia ye boko ima ya favim kasa ma me wate go stage ani ade no ima ye de wo ha wie wunanam wie de boko ababa we bia ofitted a friend brago menene na wo miensa na ekwan ode me faso okure ni mu ano ode menene wo miensa na mde ne kotu adwuma mi nya bote na wo hia na hin na ati menene wo miensa wo ye no mu ade boye nkomo kakra okay no is school ni na me so mi school ni na said esi kwa na akwa bit say yemi no ye hia ya no odoba entem okay na ono ko school we no ko GHS like school bang SD trade SD na unso no GHS saying 2 and 3 no GHS 2 okay na unso gina say na me so mo friends SS1 okay na so na wo nim kakra chen no nim kakra chen okay and na then na GHS ni SS ni kotimi o ma metiase ma yetna okay yetna no kwa animu na nyinsen bem ti akire no nyinsen ko ye miensa e wa bra school no yemienu nyina no bia no ntimi anko na nim na me so ntimi anko men na me dem dia no wan to school ni so na me dem dia no ko ye adwuma na me de ne ko to adwuma mbi okay wo na wo ye de adwuma organizing work okay no so de ne ko to adwuma be mu hairdressing wow na de ne ko to adwuma ti akire no e ko be 6 months time me hu ya na che adwuma no wajai woni obi san akwanyem foforo sa bra na won na wo say miensa enti enfie be sen mu na mo de wo miensa no oba panyi wo sen oba panyi wo 12 years yeah ene usi muntem ana de odi wo say 8 years ana de odi wo 5 years okay enti we are enfie no 12 no 8 na say 4 years time na ana na wo ye yes ena 3 years time oba wo catch one account okay enti na say miensa no de ye wo ma mema na ye den no sa akwanyem foforo wo baby ho no na ye fe ni busa na wo kire mu se eye wo na obi na enyem na sa time na onye wo ne nete na me ne nete wo ne ne da sori ye bibia mo te sa warefo na wo te baby na wo te baby no what ni fie na me so mitini fie okay ti wo ne wo miensa ne nya wanye ne ho ade me ne wo da me nya ne ho ade ena nyinsa foforo aba asa bai wonim se wo ne ne nete wo ne ne da ye bibia ena wo kwa me bo ne ho ka ehwem kra no wo school me dem kra no mi enu akọ school otumi ko change nkra no din fi school ho abra nkra no nya mema ye mra baby a wo si nyinsa foforo no aba no eye dan na otumi nya akokodo bo wa me se nyinsa we de nya wo de o collapse to me medwumem na me ye 19 to be collapse to ho ama me ne ko hospital nti nurse ni no ana eyi hu ama me se akra na nyem ya de ko nya ne fe ne ye fe ne trance ye busa na o se ya no kure so wanyem no obi na nyem Nhyira FM enti ase fine me de me ti ase ma no ni nyina mu me ye madwen se me de mehwem ma enya de se me di sika be san akwache ne tembi nche ne wofa na me firi bo ase ba me di sika koma no I think November nim no okay na me firi bo ase ba nti every week bia no na discussion envelope e de koma no wofa no nti November nim mo na wo de ma no every week bia na mtim ma na 500 600 ene wo be ma wo ya de November nim no me ba ya wakwaji msika na 500 ewo a friend say wo fa no akwa akwaji and I'm say no be a waware a wo kunu die si a wo kunu die de bent na me hwe me ma wo se won ti ase ma me hwe wo ma me diska ko mo bia na wasa akwaji adi se okoja wo de hwe wo ma na na on fa hwe mo gia na wo de ko enti me wo ho a ade ati ana o ma sa ne ofa no asa me nkra na ba me ho so enti e de sa wo ma na me feel phone so na am ka kire se free na for men kwadini sika bio me ni abre men je sa na man because they say aduma sem no ofa ne ho okay so ntem kra ni hia bibia na ofa na dis kan me mu me kan ya na de bufu abafia abum dia
Odi ebufo free hin aba hin. Me fie aba me fie. Abu me dia se free e kroma me ma no say me ma na nkra ni bio. Fine. Ya e dia asem na company mfo anim ya feel ma me amana ba. Ya dia asem na company mfo anim ma ma trase aka no trade. Se dia asem ni sitie no. E wo se wa akofo obusuafo na adu mu ba no mbeda ni dia no. Up to now me dan dia no. Usia me na asan hwehima sun. Ah? Sunday we Sunday we ya anya asam getwa. Wo sia wo hin. Chede. An wo ya dey. Asumbo pa anya asam getwa. Emma. Emmanuel. Nti sa he ya e de asam bebre me. Nti na msen ne me de ba bedan. Tobo. Ah. Na se de egu city wai. Asumbo na nya baako. Wo ba odudu o say. Enya ba eyi no Sunday we na nyumre kra de ma akọ 7. Asumbo na akọ 7. Let's media grow. Left and right the baby oba yi ni nsabia no de bo. Me ko bo bi se si ade asam. Nyabotre na sem we no. Abusu ya tutu mrika bra insurance 04.5 on Facebook. Ka ho na behwe Emmanuel Asare oben. Ima sorry gina wona menhwe wo tenten ne wo gram a wo di gina ho. Behwe be mamu apa na beti wo je me kakra na. Hwe na beti ni be ma ni stature. Wo ga sa big mama na wo no. Be me ya wo gina wo ise ne yiri ana ne mpra ese ma menka ne se wanya ne ho ade enye sa. Adwo brago. Wo no wo di sika brewa na wakwa kwajina no ukunu dada ukunu fufura wanya no na kwa kodisika no na so wate one ya one wabe boni dia two wuhia na wo bona so nya baako nya mienu maako be mprensa meboa ana last Sunday we yes 7 last Sunday no kwa no bo me 7 so no Sunday na nyumre na no bo obuma 7 abusha dama ya dia wotaye onye na nso obija oja nso na are na say ujira ho ma obaba wasum 7 trase say the otitie no ya no operation there be what say we dey for wani bu my area oh me so wasen ni bibiri o eketwa ni modu kakra be ne tentin na be sam ma okay eti o hia wade ne dia sombo ne ba oba ye na wa sha ase na say nkra ni di na mfa nkosi o so do bia to so Obiya mo ne sen o ti minim na se mi bie ma no se me ma ne nkura ni bie wa ensu atuma sinyam what ya say o bo bia to o de antoni bodia ha empenin fo afra asem na me ya ka asem ma kama num asem nyina wonye na den se obedi akira akoda ma fra ma me na ba o ma me ba ye ka ho asem che na o no ma me akọ are wo mu ma me ana se de wo sitia no efie na wotim ne kura no mu obi a ofie o na wanka sa we so na said you kasa we wasade wanya hwe na oba isi 5 million pe na okoje na frente one na odobo bia wugidi no kre pass the American me nchantro ha okay then na dia sumbo ne ba oba o ye den na otibi gira ho ne re asin no like me at times ya na han feature semasun tu be hu ana say wayi han fee no asa say to chede tawti wa na woda wo da bia na like minister baako ne fie wo nti ne ho na ya meko ya amangwa sesa nti me obi aba ho obi aba ho ti me kwa me mete wo da bi se unse bu wa na watwa bi no ayemre enye ne se nti na tie mbona me mpese me boni bi o minim pa but say bi a nipa wo ho ne nti omo hwe no oba no waba wabebo baako enkra na me de omu costume na no asa ko change omu din wo school ho no edi be na no so ya de ha me edi be na do ma odi ma o ma no school first one no me de we tena se ye bra so kakra first one ensu first one ne Benadenchi entwi ne hwan ya entwi ne me bra to de no to bra nam de no to me bra o change din no ko ya ne besma kanchi se ne entwi no a da bi edin na me de ya de na hu hia me okay so na hu hia me ntina ma me de no I so no so kopa Bismarck yeah Bismarck enchi okay Francis sorry brother Francis enchi bi na Francis ne ye ne da anya ba ko I thought 3 times me sand oba ni ko school no atan ko change akora ni di wo school mu ho en oba nso na ne din yesen oba no me de to Juliantina owusu Juliantina me ti da Juliantina owusu
What's it? Juliantina. Spell me. The bit of one okay can I mention J-U-L J-U-L L-I-A-N I-A-N T-E-N There was very often me Juliantino. Juliantin. Aye. Was it T-I-N T-I-N N-A N-A. Ah, Juliantina. Juliantina de Owusu. Okay, and I know so question say. Obin Juliet. Now Obeni and why? Obeni and Mimidim. And I know Owusu no so yen why din. Owusu say me young kumbia menano esa Brazil no to kwan. Na then na ba na one final to who na de no to yonko bibia oba no so say wa wo ba ntia say wodi wa wodi na ma no na wo chimpo bi ntia wodi wo so ntia me yes I mean come yes I de na ma na bo am ama wadan for na bo oh enti kwasi ada no a twa scenario no so kwasi ada ya na 7 ne bae kwasi ada no ye den na no kra de me ma no kra me hu ya ne so kra matadi ma no so ba wan ka pasim bi anche me ade a chen Monday na no pa na me ma me bom ma me ama ne ma ne ko ho ana bo pa ne kra go sa be pema bobom ema ne ma me mo e di a kire bae e fi okra e ka ka tuwa bi sen ko mo so bom Abuja for Bema ya wati ya waka na semu yi Bema tintin gramu na wayo unu Bema ana wayo ba Bema na wohwe se de enema keka koyi a wadwen ye wo sen ususu oba no no bibia na wohye ana oye bibia ma no ye krakra na mia no wami wu sanity okay enti denti na oba e ba se be frɛ na busia no okay ni afro no mu aka ho ni abeka asem no akoda ni dua na firi ho asa choda ni dua na be di be say ni na o man koda ni sika oh almost be getting to be 6 months here menye madu because how dey na wo ho ni ntia mmesuru eni akoka ho asem nso eda ho okay mami why you there me mami yo mami me makwaba yeah na pom to say yo obani ima hu wa wo ye mba no no sister ba you asamu a working den na wonim fa me de akola na wona ne ti wonu mum die akola ntokwa ankasa open tokwa ankasa awale wo mu jaye no enkola no o hwe wo mu kama okay o hwe enkola no kama le say de o si hwe enkola ba an pese sika na ode be ma enkola no pese o di sika ne hye wono ne nse body sika ne so hye ne nsem a eni 3 days sika ni nyina ebesan ade a chinya no asan aba okay no asan abegina wo anya bi amano a obegina ho ato no ho a dinatemo a timikopata no wokọ odura nwumere a no asan aba no asan na ba abegina ho no ato no ho a no akasa no wokọ nti akwara ntokwa asem de wope na pasiare a obeka kire mi miko ni fie ko bisa no wose wo isi obetu ni na awo no nti na ma ntwa na sum na say eni kwa so twa na sum me wo ho da be ka kire mi na me so me friend na mmisa no je nti na wo san ho kokko twitwa na sum na wo twa na sum na wo no anwene na wo bo wa ka be nte case na abakwa akoye okoye case nso e be che no be ma de wo mo ro ba e ma ni nyi nti asemo asem na mama obana busuya so mu ne wo no machia adi tebia yi hu nkomo wo mu ni mu wo mu nim wo mu sa akola na nkasa wo mu ade dada nti fi ono kwa wo mu ka sa akola wo die sa ne otie wo mu ade ti de wo mu beka no kwa no wo mu okay wo no masitira mu no wa ne ja ne yonko oni jawo be ba se no jawo me hu ye no akofa be ma foforo ne ne nti no like me de no ma me hobi wonyim ye ne de no ma sa keke wanya no bone bia wa wonya so se bia o hu so so ye ma sem no no ye na je se de be obedwane atitim sa ben kra me na me da adwumem me da adwumem sa like me kofie mpu okay mama ko adwa brago we na me ma na kwa ba
na me misa ne se waya na wonye ma do ame mo akwa baba nhyira 104.5 na pom to say adum kita ye wa hapa madwa Emmanuel Asare Oben ba ma emisua tata ne pa wo se wone wo ekura nkoda miensa wo charges ya wode abani de edi kan nkoda no miensa no mienu wode wonum ko school no wa wo kwasesa wonum din de to su mienu nkoda no wone wotie no ano ohun se wa fafuro woni be ma fufuro afafuro wo bisa wo se aye no kura ni se na nya no dia montam wate nkoda de sika na wotu bia no otimi de 500 eba beja wofa wa wo ne na akodi 500 ni fi wofa nsem an wo fra wo se nkoda ni sika no de emfa woni nsi so wo aboni dua baby obe hia bia na born left and right sa no ba wo ya sa dua Mabisari, what about my assume? Hello? Coach is here, coach, one a door, so Madaroma, Munya comb, not mean tear, you are one and Pastor Menecasa, Miss Ramo, Mambrago. Me say what boy you ma assume? Me pacho. La solo akale die. Me kwa na wonu me mle. Anu ani ka. Yes, man. So one mami. Mesra mo mama me ne nkasa wie na me ne nkasa wie a. Kapa hini bi ben wa na me ne ono nso akasa. Mesra mo bebre. Ado brago. Pacho me tio. Me say Emmanuel, what bona ni so? Me pacho. Me tia mu de ntia, ama me bona ni so. Me tia mu de ntia. Ma wo munya kasa na yente won kan ti kire mu wai. Let me fit ya na me bona ni so. Let me fit ya na me ya sa de. Okay, ya dai. En kwa mo mu sa me kwa no, na mi ko baby. Me best ye let me miss ya pa me say ya ma kwa me kwa say ya. Me kwa no what ba se. Wale na ko for ele to no. Ya lo ta me wa ko na bela me ti ai. Na mo je to. Se ko to ne bla ba ko ho no. Ala ne bla na sa lo me. Ala bla na me bla na sa ma me bla. Ala ya se ma me wi ni. Ala me so ni mu pa. Ni mu pa. Ala me se Missing I said, now, the papa, the father and father will be now. And you might have had a want me. And you are the waffle. The middle of the young, and could I get about home? You could be about. And say, I someone came to next one. The Saba could have a better than the Missing. And how was not saying? Whatever come and meet you. I'm a singer. Into other Yama. And you stop asking to me and how old show I'm not my goodness. And you stop after their own and a Yama. Their own and a Yama. Oh, the new chance, Lalo. And quite about how the fellow up from more with some lesson. And you because I'm not an Asama and can I come away after. Or when you went on an Asam Asumani wonchire mu no yawa ebia ai mama mabona sum ai da bi me mo na sum na yakoya nim fisansam no doso Dasun le na de kwa ni sini na awa me ni sini na awa me ela ma me kwa na sum na sun le kaka ma ma na bua e ya si de kula ba ko na ka le kula ja o sini na awa na me bua na sum ni ka sa me ra ya me ye Meba jina so na mimisa ima na oba nka wutu na awo no enye no kre menye sa de nbita na so wose nka wutu na awo no na eja self defense no no di kai wam enye no kre o so maka de nim na me twi me hu na na o cha te so bu machine yo brago ma wa bobe ma edua se wo yi sika ma wo ma no bie mu a what the nsuo bi aboni dua mpese me body say you must say
me ma dam tie se ma boni di ase o mani mani tika no ya trofo e di aso ni kulewe aya ba ko e chan konto ko ba bia asam na wa ka me me so bua ya wa ya apate ne dia wanka me boy ya ka ba ka ba le ba ka na se me ma ba besta so ko bo le ya ka mo me mesta asam na wa ka bua me ko le ya ka mo me mesta o asam ba le me wa ya sa dia no the money just about my members, yeah, they can't tell you. May Bagina so. What's your mode, dear? Ojinaso, Bisano. Mitio, and no press or two more media. Yahweh, what say? Never press or two more media. We are no fool. We are so far and I know. We are so far at the tournament. Bravo nyabotre dia no obo e hwan na na e ho a obetimi adanse fo so obo dua nua ba ko e friend ma jo no so de ma jo asa obebo no ofie Bravo man Bravo ma Nhyira fan Uma ba mari dua menyi ni sanko be ka se wabo ni dua ka na ye na ni free wo na asumdue mra wabo na na wo moye e dia ba na o kale die so aka se me ma money say mo o me le Mexican ni ka me ya sa de no and the club for tia ma me ya sa de no de all of the want me can hey enti na ya fra wo no na ka ni ta ma na ba ba de o no ya na want me can me aka yo me aka Mango so betimi aka de a wo de ka kirekirem na ye hu no de kura ma wo bodua ne kirekirem ne yeti o ma ti e ba to me ba da do di abaya na kin na wo ya de na mi ko to na mi sa wo mi sa e da ma ha mi ko to so entime kwa mi na wo ni ba o ti me kwa na ma na do sa na mi sa o ta na ho ya dia na me kwa ba entime kwa da na be sa na be mu sa se akwala me da na kwa na Nhyira ba na be ni mi dia ya ka flower da entime jo me ko to so ka mi ko isi wan na ma me ka me se akwala ya ni ma ni ni kam lafi entime so na se me ne wala mi ni kana mi so ko ba ni wula that's in the violence in the far question. It's in the best, you know. I have the far and here, I'm a fan in China, I'm a dream of family so far. I'm calling a little family, darling. More than I have fled. I can't tell you, sir. I call them the little hospital. And to one thing, come out. I'm a far cry local hospital. The jam another bell 1 hour. 1 All I'm a sinner, so one for them, I'm a woman back. And to them, the vehicle. And to the so flower. No, I can't accident. Because we was when I'm a farmer and said, oh, friend, our flower, I said, no, I want to mark auto on flame and Mrs. Time. And I'm a sham of our sometimes, not the woman or bow time. Not the woman in your man, what to be, and I'm a sharp and I'm a dirty. Never I'm a customer more fun, it's there. Nhyira fan That's how the call hospital or always work. But let's talk with us, but then the corner, say, yeah, the way we see. Let's have them called DR. And I'm in the shop and make them mad here. And I'm a customer of a letter one country and a step. So I call the way feeling down to the time in the shell. Oh, Chia mammy. The customer of a lower customer too, a bit Yamadia. Then I come up on a sort of her. Then we took a lot to be sharp or Yamadia mamma, Yama of the dead. And the other customer of an step, oh, James to the Yama. While I have become a quality on Naya Yabel, one said I'm going to make a coil. Or move on maybe I was in a daba, what am I high? The policy. And to me, quite low about you. I was down, not a ski, and I'm a ski out. The chance I'm going to do. If you want to know about what to see a horror, you have about what to see on, to run a ski, I would do it for. And I'm a ski out. Say, I call it yellow. I have with you, Fabiana. 1, 2, 3, I can't know what to say. And I will come to room. Once I'm not another time to say, I look out for the call what father. So what to say? Why ready? Mr. Caddet, from other mammy. I want to know how many what I'm saying. Trying to reach out and crying, I want to hear more hospital. Who would have all see?
but me think about that I'm talking about them tomorrow. I said that I will let the home. I quite yeah. That was so well to be. And then I go back to class. Adwa, me pese me hu se, wo mo Adwa, me pese me hu se wo mo de dia, ana wo mo dia. I'm really the time I'm going to dia. But like I said, about saying, you the you from my how the master of really dia. And I said now when I ask about women dia, and then so we say alone. The kind of the diamond I'm going to say. What money what kind of corner of this one? Try, Jinaso. Who can say Babono no sister, one year she now Babono dear and who calls him Babono? Maybe say why and you know, create and crown home over Yari and crown home to do hospital. We are no Chiamoka. Adriano born is saying, or say me nothing be able to say, me manning cranny be what in Sunyami. Chano Kai. Oh, I dream some cranning your man. What doubt to say be I'm crying your ma? Sanity. Oh, I dream be sir. Sanity. Didn't know what I dream. Didn't tell mamma what I dream. Say, anytime be a meaning back at a piano. You can't make count crying at a man. Hey, and for some call, and for some call, if you are from Castle Man and Cranny View. Oh, one now say that this call. Maybe Adwa. Madra. If I told me to. Uncle Damien, sir, Ima Castle no. Enkwalani nyina ye mama omoni ya mama na de no se bibi kakra bia o se o nkwalani de enya ne mane omo 1-2 na de huru anu adan ti na o ye ne sa ma se o ye se ma kwa no o ni katia o de ana me kwa to na me ne suwe se me kwa no me kwa no wati wo no wa de yo akana sa wa no ko kusi na me si ya enti kwa na o ka me share ono de o di ba o be bia oni ma na me si ansa woni ba me na ma wo me na me wo ma ono so si de ma o be bia dia ma te woni ma me na me wo ma me na ma wo o de so si ni ma te o de so si ni ma na o si wo ma na sha ma dia o de woni ma fa ho na woni yima na tie wo so woni na tie wa nya ogboni bia hu ya ne se woni be ma foforo onye ma obetwa hwe e wo na dwuma mu e ba ne se na wugya yima e kwa wo foforo ya ama nkoda ewi ya basai ma me tie oba da ma ne be ma basma onya ne bo no be bibida wo bu sa ka wa ya de wo ya de won ka me me ya de so na ka o wa bisa no de oba ye obeka ye wa ka asam fofo wa so wa anya wo hwe wo ya ne se wonyim na aka chen se nyim se we die enye wu yima dia yima te ya nti bisa no na o ya ni hu ya ne se wonyim ba la do ko to di mema na me se ne nkura ni nyina stu mani ba no ho so ana mu se onyim me wo samla ka kale Maybe you miss kind of credit that. If you don't back on the hammer, you miss kind of credit that. I didn't do what they are one man who cast a man who died because Bama and Naomi and Sadie and Cobabia come as well and so better than who Maranima. And I didn't know Jay Mahoko for why you're day. No, but I don't see him, Madonna, for a day. So I never say, Madonna, you'll be out easy. Already, I'm seeing you'll be easy. Well, a young man is the teacher, I am here. I quite like the most possible. I'm yes, sir. And I'm very fast. I can't put out over. So I'm a fast man of me, yes, sir. Don't pass on today. Bravo. The person will be so much a muda on and say, Ben may ask some more what the bar. Said Diano and penny forts na siaka and a crescent penny forts na diarun quadanayana. Always penny forts and penny for the uncle Bianca Diana wants him. Go. Mr. Panny Bianca Diana wants him. Maybe call her I want to let the mammy. Yes, on the catch of the can't tell mammy. Only can be cast on a cherry mammy. Only can look for the cherry mammy. Only see them in the other one. And then, Mammy Diano, there be a quarter, I am not him now.
penifo ya se bra no na bra be dan dua no what ho ana se won si ho go mambrago mami tio wase baby amoko tena ya amoko ka asem no mpanyimfo ka ase hwe na dan dua no wase wase si wo bie mu ana wonko ho mpanyimfo le kale se ko do we ya wan ya ko ho ya fa la ku mu wan ya ko le na mbi ka ko le ko na kale se na plan le la alo se mbe fa na ya ko se ti ho ni bi obi ansi obi mpanyimfo no ko na me ne ko le bla ni ya ba ko ala ko ye ne pa ko ti se ho asam ne ko ti se ho adio banyini na oba panyi mu a wakasa wachi da ne phone mane a ma mene ne nkasa hello meme mo ao ya mi pomwe o radio ya da nyakupo asepa bema Emmanuel ba cho wuni no pa le pa cho ya o me no pa wuni no wo ni ya o pa wadi so atoa ya wie ya acha se ayo obi asefe masamo ka ne se adwo brago kwa ya ode ne faso no enkoye ne ma edin wakwasesa ne suku mu ewo mo se nkwada no kwa yi wani free wo mo so na afa kura de asotorobo na aba mo hia na no de man left and right mame de na woni mfa de ekoso ehu na de na mo ya fa ho oh what de o ya ba ka ni mo ha ni ta na dia me de minimum fari ate no ko ba ko te de na bla ko kana wi aso ka ta no an kan ko bla ko ya me dia ya wo se ya me dia ya le ya me dia ka bla ko ya ne ya me dia ene se bla ko woni ya wo ne na wo me ya kama ni ya te te ya sa na o ma wo no wa ya de wo zo wo mo wo zo wo mo kama ya woni bla ko te ne te ba bla ko ta da wo no aba kini ya sa na o mo wo ya na kire no ya wuce kwa kakra wa ba ya no si dadi babu ne ya funi eti na dia tie ne sai ne ba to odibo na mi ne na sei an wanye fara no do eti wadan to dinam ya da ka ya wuciya ne dia me no kula da wa me ka ce na kwa me ka an wadan ko to odibo mu eti ya ka ta kula na ya ka ta di ma ta dia ne sai an wadi wa ko to odibo na wo ya eja wa mpo nkwale wade wa ba na to steam be me to the steam akakato nwa na drago wo kwa no wo ye dima on filling station ho wo ya na akọ na eja wa ma ka wa nya bia ma akọ na eja wa eti wa ha no be ka se drago kwa ya ho akotua ni ma ya wo na ba to ne ke ya company ampa ya kwa na ele ko ne nya akọ ya ade na eja wo to na ade eti wo be tie na ta wonyem eti nyem na to ya kura na egufia no kura ni atempani ni atiate na ya wa ne wona ai wanu wato wona na te che oda nyem uya funye ampa so ti ha dia wo de boto ne na wo enti no wo hia kaka na wanyem dia no ne ho anemi eti ebe kom ma na ta ba na edi na wo de wo ne ne ye ko ma wa ko won ta afo ni ni ya nya ya ma ya wo ni ni we eti ba ka ni ya wo de ni wo ya kwala go hia kwala so eti tete ni wo ko tedie ankwala ni de ni sita no eso ni wo bla na mani sita na de ono so awu ono ko sita na ja wo de hia kwala na mle ka kire ya na ya nta afọ na ko na aka ba ko kuta eti di pa na nyanya bia asam na asam na yesi ya uni abira utika te si re se fa to ade se ne wo ya ne dai na ya wo ya no no ni an na ya wo ani abira ka wo ho ani abira ka so eti sika ni nyira ti nyafu ebi ni ho aho kira ba no wo pa papa no a wo nya di matiti bia kako benya ma no aje ti ko mire bi wo se bo to bi ba ma fa afi le ri ya me bra ko ya me ba me nana ya wo so o fra bo nkire ko ya me ba eti o bla o fa afi le se bo to bi ba ma fa afi le eti se wo nya adwuma to ko di pa na bo to le pa no fa afi la ko o te bra ko kwa wa wo ne ya wa ko wo no a wo ba no wa beka eti bra ko ya ne kaka akra na wo ti ba na aka na wo sa kwa o bere pa tan wo ti
woka drag no anti enti emu ya titimu ana so wo wa wo se makoba ya ibia okura wa aka ya ma na ka ti amen se wa bo ni bia na ko bo bia ko ye de na waje wanya bia ko fa ya ma se urade ma ne nya ban no ma na ko bo ni bia de wa ya de ina na ya ti enti ya fra ne ma me ba no ni blago kan blago ma na anka no kura ba ko wani ni kiki ya fra ne se ya ma nya ko na ko na me se ni o se blago no wani ni kan en ko kire kiri na wo fra nya ya ti aba ni ada ni bi na blago ko ba ko ko ni en wa ma no se the blago ya no na no asem ti ya fra no no te pansa eti bi bi ti ya ti fra ma me no wa se wa ba to fa ba fra no jumo be di wa me so na me wa ne number no ba pa ni ya da bia no kala o ba ka tena ni en wa di ti ya na wa ko ba ni bia no en na to mo kala ni ti eti wa no wa to wa no akọ yo ni bi ni mo pe se wa di sika man kala no e te ko di ni bi ye wa me ka ta ya wa e dem e ku ni eti wa bona no da bia na mi anu aka bia no e ha no en pe se bia go ba take ma ama ya ka ya bo bia no e na enya no ni din da fa ani ade te no mama ba mani aje wo ma wo te menka mete onka pa aje wo pa fi se waka no se de tie wo ba tan ya da se wo kira asem ni mu ama na sisuo na nso blogo ya wamra ya wanana no mumra ya de ka dua ho asem ya wamra ya de kwa mofra ho asem se ba no be ma no ne hwemu ne so ba nso ha bere bi woni mahwemu ensem pi woda busua mu no ese se yentimi fiti prako penka ne oba ya be kire ne kwapa amara faso bi ankwankwa asante ma fie ni wonkore mu amoyi aba tan woda busua de na mo ye wo fanom ni ho panyin bi ani wanti obetumi abo blago cham so ma wada ne dua no ene se tie me ti obetumi aka se blago ma de kura ya ba ko blago mu ya de o ma ni se me ka ta se blago a ma me in fact ma me kura me ka tie na da ne ne atu mi tie blago e ti ane ne tie no me kura me se me ga me ka e ti me nya me hwe wa ho me ti le di na ti ene na ko ya wo ya fa ma se pa me ne no kwa ni ka di dia atu blago do ba ya na nempe ya na ta di tro no ya pani so am ya wo sa asim kire no o ma me aba ha ama ye nyina ka ye nyina ba bu adi anye wo ya wo anya enya akwa bi anye e di awro ho na meba esu blago ma ne ho tai chese na mi ya wo ya atma ko na fu wo tuni na wo me yam bi bia no fo me ka ta na no bi wo ya ne ye ko ba ba ma atu na ko di sa bo na fu yo ba na tan e bi wo kura na me na so e tuni ne ma me ana wo se number ya de manu na want to be na o meka drago no nka ya ho yin nkoda no yo mama said you were sitting akasa no nti nkanya sanka asem nki odane ama asante ma na ahimfie na nka bi asem no wodu ho de bi a wontimi nya akaka bi nsem pii wo ho na nso oda abusuam ti de ni die ma abusua no madaroma se batan no na etwa se mofre no bonamane se ba bi asem ne kide na dua ye na ho na ho nche pii nipa nkwa nkasa ahe wa hwe ya na akoku na to na twene ma akofa asem kese de aba enti oma nani mrafom na se ontie panyini kasa na o ma me baba di a wo mra na ye nhwane na ne dua ne mfiri ho na fe be ma se de wasi abona baso se no hwe ne makama no wo mra ne ma no na sumdue emra na sotoro ne de ye be ma wo baba side bond wo yo ba woni kwan so hia be ma ba bia wo hwe na ni so nya sa wo boni bia ma ya so to obedam so ba ya wa so bia ma abedam so wa tin tin da to sita no me nana no wa ya akura bia wo di won kasa na so wo ye kuro pare me dia meka ye nyina ya ho beto ye no ni se bia ni nya ne te si a ni wo wu be ha me be ye ya wa ti ye se bisman ba bi ofo wo ye bibi a mama na bia be kuna enti ya mpane sa mama ya mpane sa na akura wo ma no wo pai me ba no me nana wo ma no pai mama ne nkasa me da sepa ni se bra wanya maye mama ne bia bo nkasa hello ade e betimi aye ne ade aboa ofise woni pa bia ya ade wi aye fre bibi no hu wo ho bia na de wo ye no wanu hu eti ye nye no kaka bebre ye pese wo ba fom
na o maame ba mu bie na yenso ye ni di akire bie na moda ni dua no mani free ho ye be hye ya wa ma na hwe ne ma no na nso akoso asua wadwuma na asomdua ba but obro die se wo hia ba mai ba bia biem na bo na ni so biem a wo bedam le ta che o me na me ta me na ye bra ko na no ka ta na ye me an sama adwuma no kura die adwuma no na ye ni aye de so wo tire ye kura ye ni egusi ya me wa ba ye ti ama ye e ti adwuma ni ye ti afa wo na ye adwuma no oh ya wo ye container ya ma me ko ye container no container so pa wo hu ana ja wa kwata onya kakra pa na atu na kakra me ya ba mo okay ya wo no wa ye na famu die mo kura ma ye ma famu die mama me pese me ha bebre me pese brago no na me ne kasa na me ma ne je peni anya ne sa na ebi si bie mu a na abusua ba mu a ye ntimi nya wo hwe wa bonu nti ye beche no ti me pese me ne kasa na wote ne ho ase se bi ukwaje obesika ehu ye nka me ma kora na o makoma ha wo no mu a obeto ne nsa na ba ma ejira ho ne nsa gu nachi wam wabo no sa prensa adai wo be dru fia na ya no fia se brago adabu mi o na mzo what brago adabu yeah dio mama ne brago ngasa je mama brago brago ma mesrawo sade wo nana aka no ye de nidie ma wo nana ne mpanyimfo a wo no mo fie wada wo ma dua no ho asem no ye befra wo ma me manaba yansu ye de ani bedi akire tuka de akire bi ni ahwe ada ne dua no ama na firi ho na de tosu mienu ne se ba man dua ne firi wa ye befra so obehwe ne ma no se wo yi wo nsa kobbo ni bie mu a sister wo bedam ala ma me pa so ala so han kwale ma me ni ya sel Dani waka cho se brafom na dua no yenyi dua ne mfiri ho na asumdue mra dua no betimi akun wa wo boye no ewia se de nipa di dua bodi agro no ebetimi adane dua no betimi adane abekum wa wo boye na tamne ne ko ho ma ka ni ya sel o sha ma o mo asha ma o ni ma mi dia ni problem dia Chuwan ka kadema no Emmanuel di ade no aye opa aye oya ala me se me sa ka bo men ya lo Brago mo fa mo ko so ni le ya mi Brago tie me ha Brago mami tie me say di ade na be me wo di aye opa aye oya Uda so don ubenya nka no ne be sa ka bom ma nya ne sa me se nka no so wo mo na hia me o shanka ne ne hia me o show mo ele le hia me kure won no ni biem Brago won no ni biem jina so me ba Ima wa wase nti na me pese me ha me ho abisa obibia ti se ya wo nipa de di ho adanse ese wo ya enka me wasem ka but wo oba ne wo nipa na wa endorse se be men wo ye ni bibia kama eti mi mpese me ha me ho asa bisa obibia fisa sa busua no a wo oba no wo damu no wa konya bo ase sebi wa yimframa ho abie na denje mfinsu ase bebo ya mane se bomochiche awu ani ekobisa hwan try me ba abusua me no akwa ba emra Adum TV enen so dafofo anyakopon wa hyehyɛ na wode amaye kita wo sabo so me no ne da to so aduonu num ene na we thank God this Friday abadwumadie na wabeto se ye die na dohwe ba kunu mu nkomo na yegusu a ye die Emmanuel Asare obe ofitre de ba ye wode adwo brago asem na bra ye na asem nyane se woni abaye awo miensa na kire no no ndi onim so ombeto aso oba no ko fa nyi se foforo to dwa se yima nyi se we die lalai enya wo dia enti twa ho eno no so te ne ho aso hwe ne makama afei die ewo mu a wodi sika mu obawe no wadi no se ne mde be ma wofa wadi ma wofa no na se adwo asa fa kire asa kwa Jesus abred na di no se hwe mempene ofrema ne wonen emma no wo mu anu akwosisa wonum din wo suku mu se die abeto dwa ne se be man 30 gram pa wona mo hia na ai wasi yima me masika wai wasi bini ho ene enu ode amana left right wa hwina sum wasi say 3 times but ba kuno ewo mu 7
eti sede bia kwa baako a ohia na oje baako hia na oje baako last day no na 7 kabom na hwe wa hwe na suma ma be me wo de su atwa yenya adwo abrago one ona na wo telephone so na di be me nwa danse se wo ya ade na baya no so so age atum se wo beba na duabo a wo bo be me yakodane e de afiro guso edi nkomo ya na mode abetie nti tena se na ye nyina ye ni djuma ni mu midi di Ohemaa Benewaa na efiada nti ye kwaye nim adwo abrago de me ne wo ka no eye tie wona na edi ho adanse wadi eye be ma yuma no so ho ya ho adanse etiefo tie yate ba de me pese me ka kire wo ne se dua no maye nane wo be me adane ana wo maye nane what the tea master, Miss Ubamia Dani and now my own nanny. I drive away. What was I me breme say? Ubamia Dani Bian another baby. Oh, I mamma, Mamia Dani. I'm kind of Diam. Dania, you be the end in Colani. So I will my foul me and saying, Mamma, no case. Mamma, say case. You pay you a million. I do. Nanka me de wo share Moses adaka na ye de ne tum wo nsuo no so no so na yanka nsuo ma adaka nim wa prea ma adaka na abutu se wo da nsuo nim wa ma me say brani na ni bia no ye da ni bia ni wi a sankoda na me nsare nyira bra ye nye wonum DNA ye DNA na sankoda na ye yima emma obehwe wonum wuti ase asa ma ye wa kala se me ka se me pamba na me bua na wo bua ni onkola yo mama wa ti o me ye DNA no ba ye ka kire no ya beti ya o ma ya beti onkola ni ensa nyina firi wo nche nti ase se de ande ne be ye wo da ne bia ne wi ya be ye sa de na firi ho ayo wa me ya le de ne na onkola wo hwe wo mu me ka me se de ande ne be ye me ba mama ha hu kwa kasa mpeche na kwa no mu o mu he fa wo no na fred he ya na wo gina fun so a wo ye de ze ya ba back de ho na ya de ani abedi a kire bia ne de wo yire wo ho pin sa wo na ne a ya be da ma ya wura na ai ma na ya de wadu asante ma hifie no akokire wo nsem wo ho de atotu mienu ba ma wuhia ne ba bia biem na wo yi wo nsahwe na sum dana pacho wo bedem say wo boni biem a wo bedem what ma say anu bibiana no mu hwe no na so wo kwa ya mi wo na na kwa babo wo kuada hwe ni nemom efri na di koi na na ba hwe no ma me akasa wo ma me mra ne na ne dua no ma ne free ho why wa ni ka ba kala nsamu dia ya wo ya she ya ti da salati enti se wo pese won so ka wasem a ya ba ma kwan bra na de obi a won so bra be kire wasem why Finish America atilo. Finish America atilo obi aso de. Finish America atilo. Ye ne ba mu no yo ma da wase why ini na akira asem ne mu enti mame me pese be na ya wonwa na ko to na topa no awo ne ma won to grandma do brago hwe kamera we mu na de DNA na sama aka no ka kire no DNA ne de umpo ayade a eda ho ayada ya nkra ne de omeye untimi nkasa o man nkra ne ye ti DNA ne de make sure say ye be DNA no na nkra so me yensa nyina ya me de ya me ma me de nkra me yensa nyina ahwe mu yo mame also o ti asesa pacho fama no ne enko adwa wada o ma DNA ne de
ya to din obraso ena da fofo Nyankopon wa hyehyɛ no de ama yen twede ampon wodi ne bɔhyɛ so na ne bɔhyɛ bia so yɛ ane ne amen kyerɛ sɛ ye kofiada no ɔhyɛ ye bɔsɛ ye kɔ a wode ye beba ampase danka ne din wasan de ye wura adwoada mu ena ekita nsabo so mene ne de to so aduonu wɔtwe wa fempemienu ene aduonu no mu ena ye adwoada sɛ wo hwɛ wo brɛ no a donkwa ba pa ho sema no eye na mema wakwaba na mema Facebook arefo nso nyina akwaba ya dem live on Facebook pacho Nhyira 4.5 sanso na YouTube ye Nhyira TV pamacho class captain chaplain SP compound prefect obi anye na adwuma mema mu nyina akwaba sonko kwan so pa megide sɛ ye ho ye die na mo nso mo ho eye ana sam kakra bi na me de ma wo na wo abo kotokuo mu fi adwoada de ye de ahoden foforo kura na hye adwoada no ase fi se enne ye da edi kan e wo na wotwe ne mu na de me ma wo ne o say you may have to fight a battle more than once to win it akonu bi wo a enya ba ko pe nyese wo ye ya wo ko ho ba ko ana afa edwa bi wo no ma nyese wo ko ho ba ko na na afa o me bo mi chimpo se beton tade beton sumade e bi wo be try ba ko enye yie just wo sa ko ho kokunkun na wo ho no empre no enu nti se wo faili ba ko a ya men relax ye ma wa ba mu because there's more room for improvement den ya e be fa me din e de Ohemaa Benewaa feedback kakra ya ewo ho ya yede ma wo ene se yenua be ma bi a wo fi eye abrafo kokobin senso kokobin abrafo e ba ya wo betu reggae wa ha na o hye up and down na sem nyina ne se pa no wura bi eba so ne betwempena na mpena twe ne mu no kyese ni sika bi a wono ankasa ko be busa ne ba no ba ne sa fa kire be fa menim se wo kai sa asem no na Nyankopon kya de na no fiada ebo anwumere no nso mpa mu ne da so wo kokobin abrafo kuro ne mu ya ye hwehwe pa no wura no ye kiri kuro ne mu a kire yansa obi kire se pa no wura no ne pa no esi station wonti monko ho ye kodu ho pa no wura ini ho ne ba ne wo ho ne ebisa ne ba ne se wo maame wei wo so okwa aye wo mai ye twen no bia ne ye de nkraja enu nti oye se oba wo be ba nti enche afanu no mienu nyina ba be pie mu ha sei na fe ya hwesa ampa se Ironman oba ne fa ne sika na ana se wan fa ne sika enu nti feedback kakra ewo ho ya ye de ma wo eno no na ene ampa ya ebedwa ene nkomo ya ye de bre wo no nkomo ni mu odin Jedi kan yakua mponsa watena se yedama na kwaba nanso o kai be ma bia na friend no Mr. Robert Okran woni ne yiri fin kan baye na ne baba ma baye okuro se media me fare munyi manim be ma oba ne se media mun kata manim ya ye DNA no DNA no alande ampaya ebedwa enu titena se frɛ obi no obi mfrɛ obi na ye nyina ye ni dwumadie no mum na yenko yenim ye nyina ye nim Ghana bridge aboyen sɛ de ni gye agye ye high life legend atum yankasa ya de nyina ye Charles Kwadwo Fosu Mr. Daddy Lumba ya wada ye ni benkum so yakoso a hye busua hye den na ekitafo me say me ye ne fan kase efia nyina enu nti ye ma abusua hye den na Nyankopon so onfa ne kra ensie eyie kame ho na ye ma akua mponsa akwaba ye misa no se den na ejene na makua na te say de bia fine sa na se de wo se enye bokọ sa ma me na me adumo wo danda wo ti se dia me da jaw ti misra wo fa ahoden pa na yenkasa awie de na do na mu fifi so ne bae me pa cha me fo fen so bo ase yo kasa me ho awie de bokọ me hia ablante bi e fre no kwa mbelefo me hia no me ne nante 4 years anse na obeye me ho ade na me hia no ye manse adwuma awo sino na o kire me se adwuma a wo ye no so wo be wale a e wo sika bi wo ho a ye de ma ana obi bi firi mo e wo sika ye de ma enti menti ase no onwale me onyo me ho ade ye no kure obeye me ho ade de me ko si no
Mamma, me could do one abandon and what does so baby a dear and a minimum. Every set out a minute and 4 years and near 10 men, or be dimming chain 3 days, no comes my could didn't chain 1 month and my back. Nobody doing chain with him. Oh, fin so. Okay. Never chan. Into all year, me one dear, your cotton and da back on. And I mean, who says so baby, you could turn off and woe in a d ever. A bit of system, mammy, and massam, or Pia or ma. Baby or demi or farm for them because I had no tea, or pin or ma, me and coffee honor, no one you go, may friend Francois, one fat, and found some minutes to no bar friend, no a pecky call, and my minute into quanto qua, and to that mammy pay free fee and use of mammy business network. To be pay free, you know, fair do my buy and watching it pay me, and dear me phone so dear. No better bubble handed, no man. Now, pay free, you call him. Me part of mammy, then no war yemen, and I dare no, or bar friend, now say, will move pay. And for bar friend, I am at the loudspeaker. We are there now, say, or bar on the phone, or you should keep us into Muda Hopan. Today, or you should yam for me. No friend is saying about to keep us. Okay, me part no Muda, and this one will be Casano Tewa Swan. What's the walker? Okay. Into a year now, and no fun at Talon will pay. To a year, Tano. Middles me pick or pair, a Fabian no moosey, and chain, no moonsey, we got an hour. Into a buy a mini fee no besides of my man and anything say, the wife no him. And I say, I want to call what they say, who say me see Quanos, but when you may be a meko. Into a flat me frame me, and I mean for friend frame me. And this atom not me time upon one a minimum with an minimum, say fever. Into me or na I say come de me here matabasa na wo he nti ho no ko da ho ma de eche me pacho David I need to ma ana me bae sima say wo se be ma no enya call say obi a friend say woni ni pie to no ko odi say na ma wo so nya kwan pie me pacho me pie ni de wo no pie anopa nti me pie no a motan kwa na me sa ba fie okay nti me ba fie na so ma me ni frame say wo ba wo ko hene kwa me hwehwe na metema se de esi hayi uhunu yo ama akwa wo je phone ene oba ne kasai ana otia wonde woni oba ne kasai no wote oba ne na enzo so nye nsem bia ni wono obeka bai be man de asama beto nanim a opese woni medi nkomo se de oye no anye ne ye enti sof ma me ne medi nkomo no na me kunu akwafa eda na chi etie de ma me no e ka kire me ade mo dan na edan benza me pata ye single room by so for my minute then they pie ni asa into on akwa so for my minute e da na chi tie se bia wo ka papa na se bone and obi so odi asma akoto ma minute nim se de ntina me pie na de into ma minute me kasam ana o ma me kwa me de nya no ho abotre na se nya me amamu pa de a enye se me ka no kwa awade no enye yi na me se ma ade ana o se be ma we wuni mu no so o si kai ma wa ha no enti wono abafo ma me no na e ka kire o se me pa tane ukunu kai ma ase ya wade no nya me bem na nyame ama ya wade ni ma enye yi na bros of mama ne cancer are no mi sense of mama say na mama e bia ma do say na bia mama wakra nso do wani ehu so de o ma ba fie ma me pa of mama ne kan ni na anti kwantima no a wo to aso no ana hu say me kunu no nso bie revert no ana hu say me kunu bie de wo bie na hwe tabi ya na wo ka no no na me pese me tie me pa wo bie ni revert no bie ni revert anti o tu na ni hwe wo no hu say me kunu lata no say wo kunu lata wo no nti nkomo na ye di no ye ni ankwamie no so de me nkoye beto aso nti me pie mbusa me kunu say na obi a wo de asema to obi anim no woni me di nkomo si de ana wo say betete empuma achi abeti asem kro ana ndi ni ma me preso a ni me kunu preso a na me kunu de se na no wo ye no ofro ma me mo me ha no de ba do no ye ne de on kan kro ma me mo na complain be no de ma na busuafo se wo ha no wo se me ne ne kun tokwa nti wono no complain de me ni de o sika kro ma me mo to ya ma me to de nya abotre ba wo nye mu de bia na koma no ane koso nya abotre nti omo ya na o ma ya me so omo mu sam se de na ne ba no e koso ana sese enti ma didi ma na me fe frem ba ma me ho no se enti me ta mo pa ho me nya na ma nti na oja me kwa na me bae ni mu no ana eduru se me ko wo na yes hospital do kwa omojo wa e de wo mo nsa wo nti na msuro ndo msa wo he yes sa akwa ni nya ma ya
ya bedi ka aya si ehwe sa akwa ne ba enti we ba na obefuru komo ka asa na misuro enti me ma awie mi ha 4 days e wo fie timi do fie na doctor by no ewura sinta wa yesa woni mu se wugina ho no eye 50-50 ana me se doctor me kura me nimo na one come in 4 days ni na me se bia yesa so enti na me hwe no se da bi akwa da nsuo hiem enti ese ye twe nsuo na nsame so me ko dwala na anopa ahomachi no onum enti me koduru ho na me kunu nsu no wo si no ho ye adwuma ana me frɛ no sa de na mo nkɔ ana ma me de me kɔye enti ade achi blanda doctor ne baye ma me wa woda am si da bi wa woda wo si da bi no kɔ no ata be busa no si da bi they say aye 50-50 wo nwu akwa ne bewu enti ese ye ko na doctor ne ka that time ne nsuo hye kɔ ne atwe me pa cho sa tum na so na roba ne damase a omo twe rubber bands are. Me part of my dear to my say. A friend say. Into rubber and cassa. Into rubber cassia. Now we are more the angel. Me part of the Pacho, me fanya. Pacho say, me don't focus on me. Me part of me, dear, or mamma and danger. Me no one is so into rubber cassia. No. Aha. Kasa katita na me. Katita. Huh? And so. Media. Sani e friend no nti na me pese be be to you. To mo de to ma se dwala no. E twen ya kopem benada. Ti enom de to asom ka cho say yensuo no mo de twen. Ana say e bia wa ye mrewu ntimi nsi nkodwo nso nti ye de jeju nso ama wo. E ba to mo ka che me say me ba ne da nso him. Okay. Akwa no akwa ne da nso him. Enti se omukoye me operation enti me frame me kuna me se doctor say ni say o aye 50-50 enti eti ekoye me no say no ba o to kakaka o pe ti kakaka say wunti me ngo enti you operation me say me kuna me ba doctor say metima wo ba e me wan say me do wo ta free the page na wo aye me wan say wo say free me no wo say aye 50-50 say ekoye me ana no dio enu kwa no fa ni tinye ana ma me say doctor koye no ana me kuna say wo pe ana eja yedim kobra ho blanda no yedim kwa anopa 8 ni yedim ra ho ni de ma me hun shi biem me da ho say invitation no mo ye me ho djuma de na mo ni me di nkomo kama ese ebusa me ha e wo be am theater ho no enti afede free work no me hun shi biem okay enti me da ho me ma me de tat me ni so tete me no me ma me se na ese fo ni pia na ebi anyam na ni de karo afa na ni no ase ni pa ni yusu enti na bla ba kwa nko mo koye na yire di ansa o ma ye me no na na mo se me de na edi ni nti edika koye me di ansa na bla ni de eko enti na bla ni eto ma me so na ma me so wo pressure na o se ma bibi anya wo ba no enti nya abotere no ho beto no ana wo se sa na nso na etini wi ba no anyam ni ti na wa pepa nanim na etini ba no anyam ni ti na wa pepa nanim enti edi me kwa no pa 8 ni de na enti me ni so tete me ni de na se anwumro no onum afe na metimi aba enkwem okay timi ba enkwem no na enti na enti fo na twa me ho achi a ensuo simi ha emoje simi ha o mu gira me so ye me ho adwuma enti de me busa ne se me ba no no se me nya abotere se me keka me ho a wan sha tatama paint ni be kono na me ho baabi ayi me yantimi na wodin ana me da hodin ekopom se omo hye me ta ma me timi pije me mu na me pije me mu no kwantima me ba ne da me na so no wonane ma oba ne nane me ba na ma wo no na omo yi no no me ba ne da me na so no so ehojo won so nane wo kan nane me ntia say like onane say wa ye mele nti okay wa ye hojo wa ye mele aye white say di go pesu wo wu ma se me ba me wu ni fita say me ntia say se on ta akwa ebo wo na woda ho tuntum ana me ba no tutu me wo no aha te won kwala tuntum obo ha wo fra wo ye ba woda ho tuntum o ye white ti wo de ewe no ye white me pa cha anti sa ta me ho ba me no me fa me ba no me hu se me ba ni nkoye ana me frem mam na me tante be sha akwa no de akwa ni ti ye ni de me hu no ase de akwa ni pesi wo wu no enti me ma me wura no me nana na ye mele wo wu ana mo sa agya akwa no ana mo de ko isen fidiem ende o mo de no anwumre no onum eno so ahomache 2:30 ana mo yi akwa ni free afidie ni mu
de ne bele me ne ta fe de me ba no so anya kwa okay ni nyina mu ye be you free hospital ni na ye be yi me free ho no bra wanim kakra ye de me free ho no be fie na wotwe enam atete ne de be ma no koye me no me nya pressure ne akoma ya de enti me bedru pressure me pa cha o se nya akoma ya re enti ye me bedru fie na wotwe pe ana owo titi mi so ne de me koye ye ta de me ba bi ne na wotwe bi ana owo tisi so a ye o sei me pa cha makoma no ayet was pack ade no ejina so kikikiki na me nipa bia ade se was pack ade se ayet was pack janeta na se enom bibisa no tini akoma ne yetutututu sa se dadin se no bossa makoma no bossa na me video a hye me dwame ana na obi ama wo foforo me nkire obi ama wo foforo fon na me fon okay enti wana last one di omo me took am call ye na me nya ahoto na doctor ne se da bi ma me we nye hospital ya de pe ba bi fafa every say ye di ka yo operation kran ya yo operation me hu bi da wo de we de e ba fam no ye ugu twasem no mo so ka say ba ukorapse me ba twa ta makoma ne ba na me ka se ka mu no me wu yi kula last one no me wu kula me hu hospital de me ni so team ni say me wo doctor wo no enti ba wo ye dan me pese me apart from akoma na ebo no wani gusu na bia wo tiem se makoma mo fa me first no kra de makoma ne ba ndi me hu ni na me dwele wi a me siesie me hu ntina me pipa me yi ne so ukro no aha ntina me pipa ti de me hu ya ne se makoma na di shimpla kope e wale me jam hoto form ntina ma me ko jale am se anti jana makoma me wu ana wot mi ko jale me bla se wo ba no ka bi nkyira wo sa de wo so wo wu jaya wo so wo ko jale enti ya so mo fle ka ka wo sa wo ye dan ma me kanya me hu bi o de ade bi na esie me ma me ba se me di mi nsa wo wanu ma na aka wo ba ye no wo se e ba sa wo ye bibi e no mpesa wo kana meti dabi e wani de ma nkyire mu sa me duru e ho no wo se e ba sa wo twahwe enti last one omo de me koye no man tifi wo ka animu omo de me kwadu ho last one no me hu hye de me ti me ni se doctor ni gina me so last one no eno anu ka ni mo na ye nyina ri ense ku ye ti be ne me ma no ye ni pa me esa mama me ba ho enti di pa na si di enti na obae enti ma ni na ne se ko ba asa no doctor ne se nye doctor ya dia enti no se nye doctor ya dia every so atula ya hwehwe ni ni mu die bia enye doctor ya dia doctor ben ne cancer chiro me pa cho ofin so na mo eno ka chiro se nye doctor ya re me pa cho ugidi ma me gidi se doctor wono waje ntete ye no timi nyakogodo ka jo se ya de ne de ya fam de nyina me pa cha nto ka che me se tosom plants na me ba ha me nko fie bi enti ma me mpe baabi emfa me mfa okay enti e ba asa na ye kokọ mpai ba eni baabi a wuni mu de na wuwura na wo yese kokọ mpai ba ye si ataro poster wie na mo se tutu ye na so me hwete edura na adwame ntimi na me ho na mo hyehye me dwame makoma no aso ne ka cho se ataro poster wie me ba cha mo so hu no mo ye de fa ho me ba cho me to wo ye na me ye chema kwanche so se na akoma no ne me nipadua no enye me se de na me kwankyere bi te sese na ko ya wu digidie ko ye o se me ba to me ko etima me wo ide se bia me fa nko dwale na me mom paye aha na me fa bi nsra okay kwankyere fo e ba ta ba me try ya ma ankosi hu me hu hwe ya de na kwa na eko ana me ka che ma me se da bi ante me ntna ha hu nya me ba keto we me so mate konfo bi nka wo fin so ya no masema eh mama wo ya wo di asori me pa to na me ko 2 feet na be ma ne so mama nko na me jai nti wo jai no mu nyina mu tefie wo ni be ma nyina tefie me pa to be ma no kwa so na wo ba wo ko wa sori ya wa ko hie obi na wo ne be ma no ye ho ade me pa cha na wa no si jai wa sori ne ko wo jai so amenko ba bia ana true faith nyankopon kire de a kire wo nyina achi wa anko true faith bible wo ko fo ho sa tam kwa de na ye mplan twi ni mu na o ma me jai sa sole no tina me nkwa sole bia bi tu na musa ana wo take konfo ne nka ha na de na esi ana ma me koye enti me ko no so ye no kole ye sunsumu ya de enti obetima aboa me ana me frɛ be ma no ese da me ko sen ni sen na ka kire me nto se me meta na wo
na won hwe me ana o se sa this ko tena konfo ne nche me pa cha wo sisi dai wo ho no ma dai bebre wa wo ya di ni mo den na ana wa wo ya di mu nye den me mo ni den ansa wa wo ya di mu nye den no wo de do ni ma wo di kofie ba wo hwe se wo de ni mu ye serious pa dia wo se betena ho no won hwe okay enti me ko tena ho enya 7 months 3 weeks hey mame wakoma keke na ba na watwa ahwe no a se mame na je se enya ni kan ya dia kete wo ye se kete me na bodi bosume ba ko mienu miensa enai na ba no we na okunu na me ba ni so kete akwa na me ko so ye adwuma wo si no ho no nti no wa na ko tena konfo no me ba cho ta me ba ni so anti mama me ne ko ja me ana me di sa ketewa oni ne ko nsu pellet si mi no e se na me ntimi nye me ho hwe nti wo no ko ye ma self contain ma wutra mu ana oh me ne mama nko nya da ba ko oh wow di 7 months na chide nese 7 months na chi no be ma ne ba ho bo so me pe o hwe ye bo so me wa hwe ye biem ni na ye me mame o fle na me na mfo nsem na magimi ana mama ma ase edo akotena busumfie ma ase wonni mu nyansa nko do akotena busumfie na se wonni nyansa ma me pa ta me so me yale no me kan che me mame se e bia wo sofo bi okuma se ya ana ba bi se ana me mame am brefo na kan ma me pa ta producer wo de kwam mama ba cha wono kwa oba na me yale da ho a wo musa me se oba wo hefa na yo ya obusa me sa de me nimu ni se no wo ho na no ye ma asem na me ne ko no enu nta me dwene ho afon na na ana me se da abusa me se oba hefa na wo yale ne nka be nkyere me se bia de na wo ye ne ho na me ne wo ko no enu na me ma ba me be wa me dwene ewu aja akura no but afun ti die na sie na ma me kwa wo no mo ba ye no wa nhwe mi ada wo hwe me boso me pot ne na wo foto nsem agu ma me de makwa abonsum fie me ba ye me de me ni se aja ma ba sum due nti de ni die be hia nti boso me omo de awalija ye ne ba ye se wono ma me sa ko ukunu no ho me pa to ye ba ye fie ana papa na o de me ma awade no ye ka che nse yaba nti won fre me kunu ne na busuafo omo bai ye minim se bia be ma na be ka se wo betu me bedin no de me ko wo bai ye no de awalija ye ene bai ye ade ntia ese ma kwa abusum fie na ne namfo nso wo na agimi no pene ye e ma me de me kwa abusum fie nti onwale me bi na so no won kwa asore ana won kwa asore ana me kwa so no opene ene ma me koye woni ne tena ase kan me ne tena ase a woni mo ma mi sika e koye ekoye bibia fe de duru akire no na omo tutu nsem go na asum ti be ma ne se wo jawa na me ba cha me ba omo da wadija ya ba omo da wadija ye ba ye no ye tena aso anu so bo so me nan ana ka che me se sre na won wale me na bo so fi amakone de enti omo koye omo sa ba ye no ana omo se ya nyina wo kan mo se se ewle ya so wo kan se ne kula dia wa amu adwamane ani dia odisa hwe ya hwe ne yempusu ahoma no na se ya de ana o ma me ade ne koye dia eni o ntimi kan chen se waja no e ho no ka che me busuafo so wo de me kwa de wo de be ye me no me ana me ba ma ampa be ma ne de me koye na awoche me ni be ma ne dwale bom afa de be ma ne pie ba ya wo so onwale wa bele ena o cha no to fom ana me de me pipa me ne nyina ne dwale bom me pa cha mo kwa busum fie ba ye ya na se me ba cha ya wale na ye dwale bom ko se ye wale ye ni na ne amu do e ye dwale bom wo na o se nsu ni ko si wo me pa cha nti ma de no tobo ada na so de me tu mirika because yes you dey o my girls and boys yes you dey ai enti no udware no nso adware wa na obi agina no ba bi ma me ba da ndo udware na no afam ho na se me ba cha ma menine dwale bom enti ye ka awale sem no so wode me kwa do be ye me me ana me ba no me hie nso na menti ye ne ntema na me hie nso na me se da ye nkɔ ne kwadwale no so onwale enti me da hwa no me de makwadwale pe mvala de mo wi abeda enti me so me yesei won kama da me da hwa no anya kɔ me wo so wode ahwe menim no wakate no asenya kɔ bi ɔde hwe menim ɔba me mfi no unwale am yekwadwale o man kata no de se nso ko adwayo ana me so me kɔ fa da na chi kwa ba ko sa ekɔ gina adwaye na chi ho enti me tie nkomo no oba ni di ana ma fi wo was sika asa was there be 3 days pa me fra adwuma mba ye me ba se sie enti ho no me ba le ye enwe no na to kɔ bi da adwaye no de na ni fam mu so gina ho enti e wo no ma me de pressure bi ko wura adwaye ho so phone ni mu na nya me ba ne di yanka me ne de kikiri kinka me de phone ne bo fom asɛ phone enti me ba ni nti onya
phone esu ma ya antintada ne de me ne no kon ya hamso a afedo o jari okowura dem alokopon ne se o ma mi wura dem ho okay nti se say na sem kwa me asem nyina ne se o jawa wa na sem na ne se ma mi wo ja me mama mpanyifa ko ho se de ade poti na ma ye asem no wabo no fa bisu asem ne tintin ne tietie mu a eja kwamponsa wachire mu ne se wo hia be ma bi se de wo kanu a woni be ma na setena mu no wo benyin ye be ma ne ye ma asem opia wo ma ne ade no kwa de ntin na wone ne awo mu no ye no operation echi no owo ho a oba e do ka kire no so anu corrupts into corrupts sa anu a ne de ne ko hospital o corrupts ya ne de ne ko hospital sa ana doctor ka kire ne se yare no enye doctor yade o nti pe ba bi fa wona e ka hu pa cho wo se doctor bi wo fen so wo moni di anu ona mu anu kwete se konfo bi abin pa no bebo maame amane eno maame si yo obo ni kunu amane ni kunu si yo mi ja kwan wakoni boso me nson wo konfo ni fie ho afi wo ba fie se wo ba no ba ware na ware ya kwam brefo se ona nware ni bi me makwa me akwa ba kwame awo na pom to say ye me no boko you are in Nhyira 104.5 what are my kwamponsa wo de no Oba mi wa no ma abegina film sam ki se de enya me renu je o ma mi agina fi wunsem badan kwame mame acho wo fi o ma mi agina fi wunsem kwa ben so a boyan komo asamo de me enye nchira me nchira mi tinda kame se ko lo funa mo ka kame kata ko la kama ba ko court kama ka je se do ko la se mo hono mi tie me tie fi ma fe fa tu sa me ga kame kasada ba ka te ko lo ko la zo ma court me za za ma yi bi adam zo mo do court nan ke ko jina na asa me bana ko jiwontina asa ya me bi am kaso kam na no mo atuma so da ya ko an ke ba je tie ne se Darumo wase bra owo ye numu no ana o yare no woni wo kan ma wuti ase se onko konfo no ho afi wa koja yare hwan wie no oba ya wo se wa konfo no nti wo ane biem boye nkyere mu kakra fa nsemi mu asem no ko kan asem kan no ya asem kan baka ko me bia on kan ko ma kwa mbe so de ku meka te ko ehuru ma wo de ye ho adanse e kama wo se watie ye ma me ma me fe eti ya sra ma yanka sawai mi wo fu no ya da de ten se utie mi pa cho me papa aha ma me oba mi hu oba no me e jana me baduma da na mba na mbe he me ma na me hu ana mbu ya se onu obi na to se bi ana mbu ko so obi na to dia me be fie na de mi pe ku me mpe ade be nkwanchen ana ja me ba efi na be hu ma me na tie nti na me no tuo na ja na me ko baduma ba na ba na blu ska na me ya na so de bu nya aduma dia me mo so aduma aduma be no be waka da ope na ye ana oso we fia de pam ana me no ko sara ko ofin so me ko e ana o tin a obeye nto de mati na ja ye na ja me ko e na timan ka kura na me ko na ko to ai machine fa de me ko to me kom tu ko no na to am friend say won shem station no ma jadi to ko no sa ko to machine no am ba me machine ba wie ya me du kio bo tin afa de nko ato nso adwuma no o se nyama ko to machine no o se ya na me to ye ende na ja de machine ti wona ja ye na me ye se na me bobo ahun de mai o wa de so ba ba fie abe hu de me pese e be bi si ana me bobo amon bi ya na ja ibu so bobo amon sama me nim se o bayu fama me nwa na ka kire me se mma nwa no o ma mi o ya le kura me mo se ko mam no ya me se ma bote o me fanta ma me no mam me fanta ma me ti office no bia bo kan samu ni se fo ya di ma na se me ba ma mi wo this time more because e mo mi ni boni bia so wa fa ho boni wo duma ka jam se bia ma fa boni o ba ma nwa ai what say wo he yo ho ona sala me kan no me ba mami mi sanu de wu bi sa ye na gina so mame ade na wo pese ugu be ya wade wa sisi wo yare a wo no na hwe wo ne ade na pese wo ju ba nka ka kire no no mfa ba ma na nko ne ba bi boko e me fa che me ne sa papa no wo kasa no me be me nka se me je ne da papa be wa se man so be ka no kre pa wo yankopon ani mu a me be me nka se me je ne ma wan ma me nyina no da bi me ne o ma me ne ka ai me nka bi da
enso so wo se me na magye mba no wo na ne wo ba ne te enka na bi me say dey no se wo no wahwe mu ma nya no bele me ma me ngan ke me se be ma me wa no me nya no me ba wo hwa me Ocha wo ho. Ai, enti wo kwa me mo di boni da. Wo ba me be ho ada me damu. Anu di o didi se me ma me ama ba. Nya botre. Kwa me. Asam no. Omo yesu so me kan asam no. Na me jiska bi o ba no ade nyina. Fa ko mu da so ba. Ko me ko jiska me o ba no ade be no wa. Na me be se me di dama akwa ofio na me ne mo twuma nso bia. Ba sa da ba me shi omo. Bula nka che. Wa asam ma me le kan wa tie. Wo kan wa tie no. Ana akure akona de ma me nko je duro ebre no ma be me be ye ho ade no we snap do se ma me je o me je snap ensia snap ensia ha na ye ho ade je snap ensia o ba no so mbosom kwa me me no ya santi me mu ade ma me mo je be ma no snap maku nsia ade me pa cho me de emienu ana me kunu wo fa ase enso so ba ko ana me amienu nti nipa na ekochi amiensa na kuru won fa se waje ho ade obeje me kuru ade nti no obeje me pa no free mu no na di ni be si ana me kuru eti eja obi a megina eja ana nti wo ba ne be ma ana me nti nipa na ekojira amiensa na mo je snap nsia ana ayi kokusi enso so me baba ko so abusi ono so beje snap no be sa nti no kan titu wo so beje scan me ho ade sika ne snap ni nyina free mu wo me bai kwa me Mame. Wada rumo. Nanka baby a wodi free ba no. Me ne je ho pa. Nanso na me pese nka wuti baby ambisa ani free mu mame se. Woka oda kra wo se wo kokonfo ma wo je pene ja no pa se wo nko. Me ba wuti me. Me tie. Hwe. Asemo. Life na ka me bo. Mama se be kofi na pese be to ne mama na ka se me nya na me ja. Hwe. Asemo ka de kan o. Na me pese me go mo ni ma se ba mo de ba dia. Me de be hia mo. Oh, me jabu mbaze. Eja kwa me wunim de ebeboa ene se ho nka uyi ho no mame a enka na wa nkasa waba fi se me hu se nsem no pi wo ho no ma ewo mu e ha pa mi ko me yale ko kam na lan ka me ba sia me yale tra onda to bu da ko fa me yen sia ba fa kam nkasa me yale tra ka me ba no mo wunim se o de o si wo ba no o de asem libi se mi jani na ma kam mi ba se o se wo ta muti Sauva, utamza michebu sunaka chimachiro. Pacho yo miteo. Mbajo wa wozi se on. Oyo obao, wa wale ukuna wale. Na me kwa so tida. Ukwa sa mlika ma ko mami akra no de e kwesi. Wo ko wo so tiwo no no. Wo kwa ibu ofa dotin ibu a tell no ko. Mo wana mami afle fuzo fle fuzo asin ai. Ai akra no ya bundia, aha na bundia. Na mo you no hala bondia wati ya ko so fu bi no so fu we o ba fu ma so fu nkata no ja de ko bondia o so fu no ko lo fu de o ka bia de o ka no nye no kule o bo ha ne bondia da de o ka no nye no kule o na ko mo ka te mi no nye no kule ana ba be du so o te me ma me se me ma me age me no sa tuma na no ba ni ke da wo ye kwa me ne wo kwa wo se ye ni oba ye wale me ho anwansena me du ni pema ni ye dwane no ana me se be ma wate sika ye me ho ade na o tumi gina kuma se fie di matam fe di a enye mpanyifo na ja awade no eto wo mo ka ento fa ze na awaje awade no me frɛ ni se ye ka asem na me ba ye no stay na de wo ye me na ye me binya sa de ase ni nkomo ni nye de matima ba kwa me oh dia ya be ya ne se ohu masem no minim se won sem ka ya be mu aba ya ko po ya do mu akafia da ba team asem o kan no ma binya no nchew ta so so obodo o si o de ko bu so me man kamal ko no ka binya na chiro me ma ko dance ni ka me fera ma me unu se bia ma bi na so bi o no me me se me mpene o so obi abo dia so wo yi bia ba nsam gugu ho pa sabra na me ya be sha Africa ji ni je de na wiye ba so what in some one onim no katakata bi wo be ye ba me ma me ntimi nkan tem se me nya ma wa nya botre kwa me wo ba ni di no wo ba chu ba di no Olivia bread bakery for paper echina ana wo chu di na ade ba ye eno kresa paper bi kura me wa o ma me nkasa di he o bu asama bu da ko me nya no ana wo se ko bu da ta ba me kama ho
What about na nanka me bisa say ebi ya ane da bi mama ọkọ abusuntie no na me ni mo hwe pa cho what so mama nka na nja so na no ba ko so no se ko na ko mo akasa o bu so mama nka ke oba mem oba de mitri ma chiro se oba o de ko se o ye no bere na ko busum so na mse mem pene ana ka yen se o de ko se di abo ko na mse ko di abo dia e di abo da so ban ko o dan wi oba ba o mo ko ya baba na se di abo na malaria any cream that so be replacing there e kuro no enwi and that there so malaria ni body on fa so convo malaria so fama dey blame ma me pene me ba na no so ba hem na na ba no so ba hem no me pene na bia hem no ana no bufu na me yento kala kigida na ma me kan say me ma ne fa ne nko o si di abo a o so ba di busumi a o ba hem busumi no eso a wo mla wo so sa na month me ko na mo ko se konfolo o wa yiwo o konfizo ko mo no ma me konfo so mo no ya wansa da wo anya no kure me nya na amanti wo akuya mami ti ati o so sa de man sa wo bi na amanti na wo be ka to ma me ba to anya no kure me nya na amanti wo na wo ko no ka so mpene na ma me wo so jigire me so mpene da wo na ba wo de ko me kuru no kwanti me nga anje me se e bia what of be wa han man na say okay so okay ma wanya we e de no ma misika do mo je eni invitation na o ma misika do pesika wo nya we aye de na o de ma o so wo ka kire ne se wo ko da ni dua na wa ba me to obusa no se me kwa me ba ne nchen me mpie e fie kwa metimu no me no mo ni nkomo na ma ma nya ma ne wo bra kwa me se bra kwa me oh wada roma wo minim se o won nsem kapa de oba yi ken se se antina na nka me de eno kire wo no wasa akwa yi krata bi se wo so be yi nsem apie de a wono so won nsem bebre na krata na wo yi ma me no I'm there for me, my Batum Bedini. I'm not one of them when I'm on the other more. Batum, Omar Automa, Wasoma, Besman, in the number one, I feel them quiet. When go on, just was my trouble. Whether in the balance, the flag was my top money. Let me not conform, do that didn't. Now, over Bissawasm, so say your kind. Was it the ain't Anna, Black Army Bissano? Gentlemen, my Jack was on my first magical was. Anu dia wo ma me frɛ me ka che me se onu no ko Pentecost won dia abosum fie de ne nanti wo me masam kan me o du tie ye na invitation me wo ba wo fo me nka bi me dofo anya wo so me ma ba hobi nyamla me ba odi stablo awu fo tu se mo ku wa so wo ase ba kwa me bo o kesi supi a kire wo se kona o ko ho no na wo mpene so se wo ko ho ye bi adanse se wo mpene so nyina ne se so di sika kura brewo a o mpeso be ba busumfie wo gina kwantimfi no afra wa mo abehia no eno da wo me kwa pene so kire ya oba ho 1 month no ana me for buta se da wa koduru ana ka che me se wona fofo ni se wona wagimi no ma wa ase edo akwatena abusumfie efi wona na wo ba nti ho bi no abegina anya obi a malafo me na ko ka me enti be kwa me fe ni nya boga na ka ho ni me gya kwa so na fe na obegi skala sako me ko ko ho no ba na me be se me ya de ko mfo no ma ayi me betrobo ma me ko mfo so no ma me ko mfo so no e no fo so na ti ko sha ase me me wala oba no wo de obegi ko shebu so nsam nya we wo de ma me bo ma bo ne papa ma ne papa ko kan over so ntro no ka get that bomidua sa de me mana ma wo ba bi sa daati oba le so no obo de mana daati ko no ne no to no no la me hwe no o ko be ma dua ma eduane de ma bone wono ma nchire ma mesi ho na me na ma mo nchire me na 30 minutes na me ka ba ntedu ba bi na so ogina so me ntwen de nta ma me ka te wa boni dua me ba cha eno no oto me ho se me nyo ba ye wal me do eni poma ni edua me no wansa me to
no shakula no ti madam fu bi ya share wo se me kunu pema and madam fu the picture sending no and what the chain na for say e ga hu ofo me walo me ma me me comment ma se be ma no ma ne me won shakula no me tun kam le to samla kwesa akwa no ma na minya ubo ni dia ne sei enti me tun me ne ga ne share won no se ne ga ni ska na so ma friend kwa won fi me mo ma se mo ye ne yentimi nka wie ma ensam enti me ka je nse be ma wa je me ho ade oba fi abedi me awade na me enya abosom sam ne nko a enye ehwo nko a bia be ma no nso owo nyina so woni nya so wodi firi wo ne baaye woni mu ma wodi firi wo me ba na kwa me na ma le kasala wo na kwa me mame meka se ba ku tie mo le tie mi meka ba ku me ba ho me yale so me fu mo den da ba fe o se wo se oba ne nyina chi na mampa bo ni papa esi ofeso ge di ma na se papa tiro so ebe pa acho ebu ngodo je pa acho emba je ge na betena no wo so ba mo na me tie da ma me tie oda o bi oda e hwenda ba to wo se me didi wa tem me didi mama atem mama na me didi na atem wo se me nya wo ba ya wale me wa wantina me du ni puma ni edwane no ana me so me ka te be mo artist ka ye me ho ade na wo gina ni pa do mo ka we tem dia ene o ti bo from one na sumie so ana ma se ba je ma no ho se ene wo na amfa ne ba na ntu sumie so me ba oba bu nkala kula obi hu mo wada wo nkala kula wo wadaroma wo de sade wati ene akasa ne wo nsem no ye be se etie wo nso wasem because me hu se ensam wo wano eti se waje pini sa wo de obeba wadaroma ene producer nkasa na ma ye hu da wo betimi aba na bra why me ba so ba me ka se ba ko de me ba me so me ka se ba ko be why ba cho me tie o aha ana ma me le ti ni a me sa jo ba betena ho me wo ha na frefu nso so na ma be ma ma me no e ko kan because yi na o da lo baje mo ma me ha ka fi ofiso e be sa no so ajiri ba na so me ma ne fa ne nko ana ye ntokwa so me mpini efio ofo nyina obi no so me mpini ana me fele bosi ma ko so bosi na le ga na bosi ni dua e fe wo su so bosi na me hwe no no ba dua okay na nto obi ani me siraw wo se wo sum nya me sa ta ko petos no wajai wa bo police ni bi dua me police ni ko wajai mi ni police ni ko lo ma police ni mo obi ani obi adua ana nti kwa me di aseboto anta me se won ka no kole me ba me ba me dimi nyamu nyina beba oba no mo ho no video nyina o eye because obey wo ye twatro fisa me de baby send me awase wo nye ana wo so wanu asem no nyesa me bana se me phone atata me wo wanu recording eye me ya se me bana se phone no na ka me so ma aton so ma se ntimi se wo de evidence ba wo de na wo so wo ntimi ade obeka bia nya ntro no me so me nim ba kwa me na ma me gwese oba sa uja oba ha na esa normal ko ma we ha ka ba evidence na wo ni nyina no na producer ene obekasa ni ahwe da wo betimi aba no na mo nyina mo mehia na yenhwe na yemfa asem ni si why okay nti ya wada ya utimi ba ya wada nkeye da ase o me so me da ase oba akua wa buru nia wa bodua police ni nso be na wa bo police ni no jan akwa me ni pa ban me ana asem no waka na wutimi ni wadamfo ko hyehyɛ wo se me kunu permanent o perma me nso me ba ye no won hwa akola no wo fre no won face cam na no wadamfo hyehyɛ se me ba we kwa duru se no busa ne se akwa na nya 4 years na wa che me kunu enso matale kwa na obeka sa anu no wo twa ntoro wo se oba wo de ni evidence ba wo so ko boa ho na pa wo so evidence na fa bra na da ya wada nyina entra se ne yenhwe ba bi asem no kore wo why ai na yenhwe kan wakoma tro yem wanya ba ha na de ba bi ese de to bi de beto ama wo so madwe wate yo ma to krata wo krata no na krata ai de bakery ne wo hefa ma me hwe evangelist we de anya tro ha what's your liver bread? Ovia bread breakingness. Bread breakingness. And again, castor. The wa. It's a bang. Yes, a bang. Maybe a number view. Number nya content ni. Yo, mate. Say obia bread and my drum before kwaba. Abisa for me mama kwaba ene ye juada. Nyankopon hu ye mobo se de fiada na yakọ ye ka kire no no. What de yakọ ode ya bakita on sabo so me no. Ne de to so adio nu nwotwe wa 50 mienu. Nsana wo ho. Ya wada. Me de me evidence ani me videos beba na mabeka
saa nso so na yaba obey nso ate ne ho ase se yakoba ya doma ya wada won so voice recordings ni ade bi ho na de ho wom na mfa wom eye krata wo de koto ne ba ne din no no na nanka me se evangelist nkan kakra na me bre ne nti osi river na de ade a o se ade ade Olivia bread break manner no kwasem timpacha ono so Olivia break manner ayo Olivia bread Olivia bread breakman na mana no ye den mana on say bakery pacho na so Olivia ye dey Olivia bread they can go because me say so Oliver twist be there people so krata eye be ma kwambre for the koto eye ne ba ne din no enie enya asem keto din na wa kire wa ha no aha kama pa na nti eto asem no e de ahye ye wada egusu e be din komo eto se mienu ana mo de abetra me din e de Ohemaa Benewaa frobi na obi frobi na fe ye nin komo ye nyina ye wo fidua mu anum sei na eye ma me tena se ansa de transe na ji wa home enche pi ana enkomo bi to aye fie ha ba na bi e friend no Mr. Nyamatade ni ya acho ye bi o na ade be nyam kola de wanu wa say ya na say wo di face ade no Mr. Robert Okran efi Accra ba ha wo de ne yiri mevisi ebo a ebae ba na wo twa kakani na sem nyina ne say emma wa hwe wonum wabɔ wonum ka wo university no ne yiri niama bi a wo ye nti osusu se nkoda no enye ne ma ti wode ne yiri ne ma ni nyina bae de ba mma kai sa asem no ne se mavis ye bo ase na me pa wo na sofuma me e ka se eyi handkerchief na se mofra me mfa me ka de mofra ho mfa ncheme Facebook for nim benyo me mfa lax se me nsi na huromra mu na mtwe bontu ya baako na me nsa me sa manyim osan so wonyim ye DNA no aba kasaba wode kasaba keke no wo ka na ye de kasaba DNA na ba Robert Okran atena se sanso na Mavis ye boa atena se sabe ya reaction ba kokura mpa woni sunti tutu miri kabra Facebook eye Nhyira 104.5 YouTube no eye Nhyira TV ye bedin komo agaro yes ma kwaba na pomu adom no baby I fine okay auntie me now what to say baby I fine okay aja woda so gina de wogina se de ne no yen kan na baby adu yen nyai yen kan ni nyina me yi ba kura sa okay mami woso da so bogidie se yen kan o mani nyina ye ja Robert ma mama wogidi sa okay evangelist Ohemaa Eja Robert eni Mavis die ne ne yes tacho munhwe se ni nyina ye nteye on se ya tro ha we de atro ne de ya ya tro considator na se ya sili no eja also de ne atro ha confidential dabi esuni school oko Roman school school ono ewoni school okoye okay ewoni school considator na che se ya siliano okay mama also here de ne atro tacho me ni mo un tebrofo also na ho ye de okay how say aja oye nematology da wanya nematology abusian pacho eni ye pese emuda hokro jinti yente ye sila e free blueprint DNA organization ba ye no say ya na ete enu nti ye bemba eja baako ya ma ena baako pacho mi akasa so ese behwe de eko ti mi so me de eye baako doctor atsena se doctor ete say bibia de dana kwa mu de okay all right doctor me ba o hosesia na fe yako eja yes na kan pese mo maike boss mami an kan bisa na semba ko ansana me de DNA no ahye wonum se mfi se da ye ko no
maybe sa no asem ba ko ma o ma me muaye na mpese me hwese wada so gina de wo gina na ana bia wonya change of mind ebi eno nti aja me sa bisa biem me bisa wo biem o yes ma wunyi ni san koda ni nyina ye wo ma ana wugidi na emu mu pese ye sa hwe Jidie ni ho no mjina me. Jidie ni ho. Yes. Jidie ni ho. Yeah. Okay. All right. Mama nti ozu gina de ogina yen kenkan. Yen kenkan. Jo. Senior na want to say bibia e fine. And now no buy your Facebook for girls yezo. So ma spec you tell be mu do one year to so ntino. And now ba dey just the comments no na hwem na yibi. Na sunje ba. O ma me ne wo papa DNA results no aba. Ya wudie wo mu bi wugidi so opanyini o papa no wugidi wuda wugina mama afa na wugina papa afa unyi obi afa better okay enti abusua opanyini Robert Okran wudie enie enti answer mommy mpacho wuso wudie nis Branch 104.5 on Facebook where asemwa bad time and a waltna wade ase now so you are how many years 27 years mo mane say me okay ana ba ko so e je no am say for but em ba kwa na okay do a doctor betrim na 27 years wa wade ase na wone ne yira wo miensa na bedru ba bi se da bi me pesa me behwese nkoda na miensa no wo mo ye me ba na eyire se me so me wa kokodro miwra me jiwudi koda na ye ma yenko eno wo no maba results no na aba no wa bonti anka o ma me kanye twetwetwe nanka ye ko eno no Dr. Pacho permission to friends evangelist ya bua me obrofu mu kakra permission to demonstrate yes I want to also there been person me say yenti ana yeah ouvrier doctor yetimite Pacho between all right Pacho bi antene de na but I'm saying for but 3 na okay producer wo ho ye wi ebedi hu nkomo doctor nso ene ye bebo nkomo to de nsuachi for ne wo mu ana doctor yo nti for ese akoda na wonye mama iba no de nso ka ho okay Pacho yenye ne ntempa na doctor e bia yenko he Pacho yenko ba bia infoni ne wo no infoni ne wo Pacho yenko page 3 okay infoni no okay yo Pacho esa ha ai infoni ai Pacho bi ko baby a wa nkasa wo hunu page 3 okay Dr. Pacho yebi yo mama me does it Pacho yen we dina e no first one e Robert Okran second one is Isaac Kofi Ban Okran okay the next one is Josephine Okran and Emmanuela Owusuwa Okran Pacho yen ko echiropa bakunsa wo okay nti yebi echire okay Pacho I want say Leroy Kwame Ban Okran okay but I'm confirm am say e man am wo na Pacho ani mama woman na wo ho yo ti akwahe first page Pacho yensa na first page Abusua Branch 104.5 on Facebook ai hasi okay na YouTube ni Nhyira TV wa bra behwe bi na yenkan yenkom Pacho yo mama me dan say Pacho David said that David am kan DNA no time bia ye wa bofra bia na say woni pa bia onya fa efri ne papa o na onya fa afri ne mama o and say ye abofra ne papa bi die ne say ne ba I was a time bia and half I want mama ne die ne na half so our papa ne die ne abacho we no nipa ne do so nti meet men kan nyina one by one but then say ye die ne na say be say obi papa na say enye ne papa I was a time bia ne nyina e match and say ensesa ba kokra ebam okay nti bacho we no say the nipa ne si do so nti may we di die ensesa e wum kakra no okay me wi na match that's it nti bacho enko table no say wo DNA system first one e wo D3 S1 358 I want to show my Robert Okran then here 1618 okay na ba Isaac Kofi Ban 1517
Okay. Na ɛkɔ Josephine Okran 15 18. Na ɛkɔ Emmanuel Owusu Okran 16 17. Na Abaliroy Kwame Ban Okran 16 17. The first one Oshema say compare Isaac Kofi Ban and Robert Okran na. Robert Okran is 16 18 and Isaac Kofi Ban Okran is 15 17. At your own Oshema ultimately say Ensisa Kakra because Opani then is 16 18 and Isaac then is 15 17. The own Ensisa Kakra album. Okay. Now I call Josephine Okran then 15 18. I want to say 18 over Papa 18 or Josephine Okran. Nearby Emmanuel Owusu Okran, and also 16 Josephine Emmanuel Dinim, and 16 Robert Okran Dinim. Okay. Nearby Leroy Kwame Ban Okran, 16 Leroy Dinim, and 16 Robert Dinim. It is a far first Macadamic and out to say Isaac Kofi Ban Okran, and then Papa Neden, and San Okakra. But I share one answer. You. But I am called the next one. But all kind, if baby I'm a kind first one, I can echo down on 9. The 9th one I want. Okay. Your D18 S51. Doctor Bajobona, yeah, D18. The first one I'm a kind of if you want 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. D18 X51. Okay. The 9th lane. No. The 9th lane. Kind first one. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. D2 1 S1. The next one. D18. The next one. The 10th one. Okay. All right. See, I want to say young Robert Okran then 18 19. Toba Isaac Kofi Ban Okran then you were 16 21. Okay. Nayaba Josephine Okran then you were 16 18. Okay. Nayaba Emmanuel Owusu Okran was 16 16. Nayaba Leroy then 14 18. Tibato Hanu so shema say the Isaac Kofi Ban then to Robert Okran then one. Robert then 18 19. And Isaac then 16 21. Tibato Hanu says Sabako Abba. Okay. So far Isaac then Yansa no. But I am called Emmanuel Denenso. Emmanuel then is 16 16. The Shema Emmanuel Denenso ne Papa ne Denenso Sabam Kakra. Okay. Emmanuel Usua. Yes. And so far Isaac Denenya is 2 and Emmanuel Denenya is 1. But I am okay. But if you want so I can 1 2 3 4 5 6. The set one your D22 S1045. Okay. But I got Robert Pacho one. Okay. Tibato Mr. Robert then is 17 17. Yes, Isaac Kofi Ban then 12 15. Nayaba Josephine Okran then 15 17. Nayaba Emmanuel then 12 15 and Leroy then 17 17. And the Yamfa Isaac then to Papa then Papa then is 17 17 and Isaac then 12 15. Tibato also Shema 17 17 and 12 15 and sister Kakra. Okay. This so far Isaac then Yanya and sister Mensa. But if you want, so I am called 1 2 3. Yeah, the third one. If you baby, I'm a kind 1 2 3 D7 is 820. I jump at your 811. Mommy, Pacho, okay. All right. Tibato no Robert Okran then 811. Nayaba Isaac Kofi Ban then 10 10. Nayaba Josephine then 10 11. Nayaba Emmanuel then 10 10. Nayaba Leroy then 10 11. Tibato no so say the 2 1. Your father Robert then 811 and Isaac Kofi Ban then 10 10 and Emmanuel then so 10 10. But all this 10 10 to 811 and one Papa ni then I want to say Kakra. Okay. This so far Isaac then Yanya is 3 and 4 and 9. Yeah. And Emmanuel then Yanya 3. Okay. But if you were Yanko, if you baby I'm a kind I Yanko 1 2 3. I want to say D1S 1656. 14 17 3. Mr. Robert then 14 and 17.3. You call Isaac Kofi Ban then you're 11 15. Now about Josephine Okran then you're 14 and 16.3. Now about Emmanuel Owusu Okran then 11 17. Now about Leroy then 14 15. Tibato say Osha Honosoa
Mr. Robert then here 14 and 17.3. But you heard Isaac Kofi Band then 11 and 15. Okay. Now I share Emmanuel then 11 and 17. But all the way me to Papa then Papa then 14 17.3. And this I can cry as our honor. Okay. But I got the last one as your pan your D2S 138 21 23. Mr. Robert then here 21 and 23. Nearby Isaac then 21 and 24. Nearby Josephine Okran then 21 and 24. Nearby Emmanuel then 22 and 24. Nearby Leroy then 21 21. Into Hano Shema Emmanuel Usu Okran then 22 24 and Papa then 21 23. Tiona is okay. Tibato Shema is a woman. 1 2 3 4. Josephine Emmanuel then base matches in 4 and a woman. Okay. Now I before Isaac then 1 2 3 4 and also this I 4 and a room. Me bow Isaac. Who follow the no? Oh yeah sure. Okay. Dr. Pacho to us. Your mama that say. But onti medical Kazamaka said DNA there say Tambia ya I was so in your house if free or phobia or till my men they have now also they have. It's yeah any say in this about crab. And I heard a report here making kind so Isaac then who say and this I am a 4 and a room. And Emmanuel then also and this time I come 4 anyway. But I go conclusion or last page one. The second page. The second page. Maybe a pictures in one. But the second page will be a cheap. Oh, okay. A cheap. Okay, I'm boss. Okay. Okay. No, Pacho Enko. Your mom does it. Tibato medical reading over for now, my chimuchi. Yo. Conclusion: Robert Okran is excluded from being the biological father of Isaac Kofi Okran. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child, Isaac Kofi Okran, at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Robert Okran is not the biological father of Isaac Kofi Okran. The probability of Robert Okran being the biological father of Josephine Okran is greater than 99.9999%. Therefore, it is practically proven that Robert Okran is the biological father of Josephine Okran. Robert Okran is excluded from being the biological father of Emmanuel Owusua Okran. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child Emmanuel Owusua Okran at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Robert Okran is not the biological father of Emmanuel Owusua Okran. The probability of Robert Okran being the biological father of Leroy Kwame Okran is 99.9999%. Therefore, it is practically proven that Robert Okran is the biological father of Leroy Kwame Okran. Etima ye born to farm. The report we change and say Isaac Kofi Okran ena Emmanuel Owusua Okran. Omonye Mr. Robert Okran eba. Omumi no Isaac Kofi Okran. Minti ase. Ena Emmanuel Owusua. Omonye papa. Minti ase da. Chami ko fa ni senfi baby amba nti minti ase. Minti ase. David minti ase. David Tobo. Minti ase. Oh, Robert. Minti ase. No. Allow your mom to speak. Mani kasa. Mommy, don't you know so minti ase? Just me na nyem nti minti ase. Me ko fa nkola mfi baby amba. Minti ase. That okay, but what ase? Mati ase pa. So ase nkola no Emmanuel Kranye ne ba na Isaac Kranye ne ba. Minti ase. Enti den na opese ye be mu ati ase. E be sa ko baby foforo aksa ye ne foforo. Mo be sa idie ne foforo. E be sa ye ne foforo. E wo baby foforo. Minti ase. Eja Robert. Yes ma'am. Dear doctor akenkan wojetum. Ejitum ba me ma catch up for dada. O ka chere ho amo. Ba ko no nze e kan say ma me na kasa ne we akasa ba ka chere say le bia e be ko ba bia no me ba no ene de o wa bonten no. Madam, omo kapa menti ase. O baba de onu de say. Second one. Second born. Ono ni Josephine Okran. Josephine Okran. Okay. Ono wo last born no a wonye mama ba no. Madam, me say baby am ko bi omo kapa de say me am dwe ho a menti ase. Na masiso ache mami. Even kwa bibi ase akire. Bebre na asi. Dia na asi. Em say the very day I ba ha no. That is on the 7th July ba.
madam adechi ano patututu be 8:30 na abrante bi frɛ me madam ase wani so nyame kro bekumi nti watrete me saa besi nda me no kase yi wase den ose magimi pa me kurase ni na mehu de obeye me me nim ba bia so da no ba ha ye koye idie ni no adechi ya pepepepe na maso ade we start here madam akosoa besi nda me no mikuta messages ni course ni ade me nda producer wadaro masa messages li bi o anka mun display bi na yenhwe because won kakra unyama ha no obi de ebi nsi krada madam me kan say me mpese me kan adwuma asem ana bibisa me mpese me kan tam entam de last word mami Mavis bibi ho I say wo kan me ba nyabotre for the sake of woman da chinti madam ntwa no a papa kura me bai me ka se me from na say si asem bi ho no ma omobode anon kan kire me ne enka ofi ha no ya na ntiase nya adwuma me bai mfa se me ka kire say me ni be ma bia pani bi o bi ono na nka me ni ho obehwe machi nti bibia kura na me bombode afre me bai bo na mane say papa de ekoso nyi nti nam na say me bia kura me ka kire say nti de na me ye mi so ono na okofo ba bi saa de na obeye enfa to hwe me din wa water word me ba mami na me bebre nyabotre ansa so wakomam Robert Isaac so follow DNA no me follow pa then I'll beka no what's about the mission meka say o mami a kire o say papa wo baby fufo patch dem woni woni papa fufo bi an komo wo gidi say papa ene eja Robert oh say no disrespect but as at now obi am beka say ne ba ne means for me I don't know if as at this DNA no so papa there no problem na bajobi ntwara no a bajobi mi ntwara no a ahomachi be 4 o'clock bi be ma bi frɛ ma mi ama me ba ko hia na je nyama so obeka ya okay mani Nhyira no be ma be ya me team but ni kwa sorry the fact is unim say o mama is seeing someone else no, the very gentleman is from church. I don't want to mention he's from church. And brought me clothes and shoes because my clothing was very bad at that point. My father wasn't giving money at that point. He wasn't buying for me. I'm very honest. No. I understand. Even my sister also gets gifts because he sells a cantaman too. Okay. And because then they gifts no they okay. Papa say no problem. But Blueprint DNA is an organization that is trusted. Obagana and also pay credibility when it comes to DNA dia. Every Blueprint DNA. And no, I'm just saying it. And omu reports be omu de bebiano. A genuine. Yeah, the free US and eba. When I need to my time no a delay no. Yeah, for sample now. Omu the US and omu the aba. Inti as educated as you are, this thing was sealed. Ni akata noa na yem pese obi a ebehunu. Inti maybe so will take on this DNA. Say already say the probability say Robert Okran, Mr. Onye Isaac, Kofi Ba Okran. Papa, and maybe so will take it. Say, is there anything you can disclose to us for your own safety? So be a now a nanny bantam, be a now disclose be actual, but for safety reasons, Binti now we'll keep it as a secret. Baby, every day, so be this our can't for what would that chinty and for your mother's safety. There's nothing like that. Be anyhow, Mammy Mavis. Yeah, anyway, the only thing I say when you to be any one. Dabi it make us say untimi nkasa wonyintum se bibi wo ho nche mu be wa iti fa okunu fa na chi da ni wono mo me ko fa akura bi evi baby amba dabi nya nkura ko fa mo free baby me kire say on fa wokunu ye chi da me fa na chi ye me nti ase be ma ya wo de messages e ma wokunu woni no say Facebook me de me nim ni pa ko Facebook Ujidi se Facebook mum na messages ni free ba. Me nim de o kana se me nim ni pa ko. Amfia, madam ma message ni mo timi akopy bia mo display na ye nhwe se opanyini no fi se oba no panyina wakasa. Me nim o se ever since am free akoye no. Messages ni keeps coming. So so be ye die na o de atwen na o be hu wo ye bema. Me nim hu hwe.
Oni say the way anyama continue me person me bo bia ma. It's your mum ya ni. Bia ni me kan hwetro bia. Te just to say hwan. In fact, me kura me bisa misofori. Say ana ye ba realization no ma. Me kai sa asem no. Ye de be ye feedback say. Na no so da. Ye nye ni sa. Na so no, ene me ntiase na ne nnuanom so no. Ne nnuanom no kura no. Em say me hom no bati nyomo a voice na ba no nyo no. Nti ni everyone say me no ma me so obi abusu ni bia adwane me. Asem me ko abusu ni bia obi amfesi me. Okay, me ba on pacho. Me pese me ma bibia clear ha. Mommy, o se nkola ni mienu no be say repeat DNA no. Dey me ntiase. At whose cost? Ena be no nti na ma me bi say. Ntiase. Message no na ewo ha say no. Me pacho bra na be hwe message no eno na ye display no. So dey massa, you say something Isaac, message no. Something fuck your wife. Or say dey unya hwe. Na messages no yeah, we are saying some doors so abusuafo. If you are saying some doors so na me ama wo me ma me nteme ho ase. Na me be ye die ne number kan amasem wie ya. Me free ho ko ye no a ye hu se me be ye die ne na no ye tata me. Mama, o last words I will be kan ayede. I mean, no, I mean, say, in Colana mean coffee or beefy baby, and say, I mean, one was so for beefy baby. Be a not brow cast or titty winimono. It be a windy bema for be out of at 18, look where ye be. And it be a man in John, no mammy, Indiana make us over catch every mammy only be. Mammy, can say, Banama, and ma. One can say, no, ma. Mammy, I'll catch you playing. I see, or low spend can't see a bit me. Madam, me say, me, my friend, no man confirm me. I catch him so fat or friend in the Casaba say, Saturn National Echo Sumu. But I'll take you much by me in front of honor. Let me say, the American will be before, and now who not some catch. Okay, what decision you day? What last words are the kind of say, Senna, dear Nenny, I can carry a dear now, but can I make a doctor? You see, I know dear, Papa to me. So I my bay, my name is Subin and Abing. Michelle said, me, I'm Yamba. In fact, my sweat papa, I'm the tion. Now, I'm Yapa, Massa. And soon, Isaac, Miss Abba will be a move. The way I will know, mammy, aligning. Is there something you should say? Maybe a wise okay. No. Because, hey, yo, when the papa build a bond from childhood, what shall I so, honestly, Bema, I'm catching say, Gentleman may have say one share. No one think I'm a me can't be here. We are saying, yes, by saying, I'm your hopper. Yes, because the be answered, the airport will need to be a catcher boy. Now, me as a my mate still. Madam, here, Miss Madam won't crown, Mediscatu, my local medine cry, Mammy, or was Afra. I dear my me and mother open through Samso. But we brought the people to treat to us. Dreaming Biafra, a conodi, no boy, me fear and me took a cold room. Nancy, I was me took me, no could use a former, me come and samba. Yeah, but the other me dream the woman must the woman must the time I me last boy, me buy, I may buy, no barney. Me catch it say, machine school, I on the final year, but I me just what made in my mechi. About me shop yes and your mom say because on me baby me didn't have go cry. Yeah, but today. Omuna me no have go. I am yes what you didn't my mechi aba. Robert nya but today. My bufu yes me can final year me ntia ne hotel fee bibia but papa be frame me kasa say the final me nya hwe sanya mbagora na. Me na me tia me na ama no. Baby a wahwe Isaac Abedri. Just imagine. Baby a wahwe Isaac Abedri. Na me pese me ti bibi free what say. Dear na wo pese wo ye. Oh, this year me ono de onye boni bia. Okay. The autonomy and your from Socra. Okay. So, Roger, about worry about Bonia, San Eban. But me, my friend said me, I'm a ba. So, no, my merchant said, Papa, baby, dear, different dear meaning, but me, my friend said me, Uncle Yamba. Okay. Isaac. But my men Mona. There's anything I would say. If there's anything I would say, I don't want it to be A. Okay. Yes, I have a lot to say, but not. You have a lot to say. Yeah. Why not A? Because it was this year, they were way our best this year. Who will be at least? Isaac, who will be at least? Is there anything concerning DNA? No. Yes. Okay. Before.
Bibi fufro. Fufro, but concerning we now. Okay. What are your ponwa? You be this uncommon. Why? Doctor, what are my mochila coin? Maybe again a clear year too. Odi ene a obeka be we na we gini him ko ni fa him ko begum na ka wakura madam me to share no kura no ma me atuka wana achene o de nya botre atuka wo nyina atu achene kese mama acha me se be die na ni wi a ya se be die na wi a na se mkola nya me ba on ware bio se nya me maso so a on ware bio se sam no de nya botre se no o se okuni o le allegations be bregu so but I still feel very relaxed though. Mama, I'm fine over. Yes, na me menti ase. Madam, onu ba onu yoye. De mimi kompa me de tia no maza. Amachimbe maza madam, ana ochimbe me fifi kroma ba. Me fie gba me kwa me yase me kofie. Me point me kofie me ya. No wa fe be ma say hello, I love you. Amachimbe 1 o'clock. Na me be I love you. Na me shoni ma edin na be ma ben ka we aseka me TV visa pa na ka tumi. Baby but me taking cool. I can say we mu bansa. Ukuni wa fa de chi. In fine chi. Thank me say time be say fufu yo no kwa de mo ye na time uhu bia wo fun wa anye wa hakura ye ni be di akire wo de opese ukwa ye ba bia ye be di akire bi ni asa akore okay abusua mami maybe sasema waka no ba bia obekwa ye ni bia wo ko de hegi kura ye be di akire ni akore se blueprint ni baby kura obeko no difference wo mu ana doctor o chira kwan tu dwane ko mama me da say ato blueprint say opedi ni e de aye the episode di bia obetima to nsafre say bi mpa o papa na film na say o bese we na o say o papa na o tiase na ye o papa mpa obetima to nsafre obetima ya ma say wanya court nsensem na ye se be di na ni nyina obetima to nsafre e ba be ya ma ana na say so nim dia kwatwe nti abofra hye from kura na so be say we die ni ansa na ya wo na ano se betimi ayama oba power brochi na so Ghana na mo be say we die ni editu kwan a ni nyina e betimi ayama ti de hia ne so beto nsa frɛ the telephone number is 0547 0547 113 113 957 957 0547 0547 113 113 957 957 and I'll call be from Titani so www.blueprintdna.org. Okay. And I'll call various social media handles so about Blueprint DNA shower on sabi to me akan. Mama me that's pa. Yo, yes so yeah that's say document ya aja ya dey mama mama. That's why the files also be for a very confidential wa wodia. Nti uko ba bia de be ma waje dey say we e authentic and we na de be kire say ko ye die nim na menti ase de omo de ma ameni ti patcho hweso ye pa e mame na menton wade sisi a we e Ohemaa original peppermint charcoal toothpaste and original charcoal lemonade toothpaste aposim ye nu e na edi hini wodwa so kaka na ye wo sinimu atuntokro bi wa na jire no kakra bi na pramoja aposim ye nu na unya anka twade ne akakado na wo mu nti ebo adwuma yie pa baby a wo fa Ghana supermarket pharmacy shop baby a wo fa bia no wo benya ebi na udu kumasi a wa decatlas ye dineware mu me pa chow ye ne solid fnd enhwani mu kejiti Dubai nso so wo benya bi wo ho ye number ne 0244710306 obetimi so afre 0243814661 anka it part to say a plaster bi idea ba dwa so ya eboa wo na atu ya ase e de ama wo eno ane se wo wai na baby a ya wo ya no wo de atale honnom sima ekakra bi wo bon se ya wo ni nyina no adwo eti baby a wo fa bi a pharmacy shop bi a wo fa mu no bisa se wo pe ahomka heat patch sciatica fo ni nyina mpe bi na emwo wo nom wo du nkran origin chemist wo benya bi art farmer wo benya bi kumase dani farmer chamale wo du eye malarigo pharmacy wo benya bi kofori de Gatson pharmacy mpacho e bia na wo pedodo watu na penche mu fufuro bia number no 0599802297 obetimi so afre 0248509003 dia kanu me de beto aso nanso mamenko eye naturally ana anya ho nask asa enno nask ya mode asempa nam Dr. Boyon komone de no mama na wasi na menchi afefo nyina na menka se nask de obi ate enka na ya asemde e bia menka se ya tu edin se Ghana ni da so mama ya na enipa bebre nti ase edesi sabre because ade aye ne ebi si Ghana hada mama me nyahu hospital papa bi kra frame for you as doctor test a okoye ho ka ye 15 million de eye tete ho Ghana sika no
He said, "You can't 1,500. I did show free dear. Oh, who be that? Also, a travel chair for the past 40 years. Busia for Obia Beer Hospital at the Quintia or Yen says scan ECG lab. Says a laboratory in the care county or the baby say, Obe who yare ye. The word to me as I ye. Now the other yara who say, Me nisikanti. Yare na me de ko ye no nhwemu senke ye paa no ye ntimi anye de sentimi num no de nanso yare na nko fi se ye ntimi amfefi yare ni mo ahu bra yare na sha ase e bra yare na du mama yana yare ho sem ne nei doctor bi say kutwa wakoma ECG ye be se de akoma ne si aduma na woni titi ho 4 million a untimi nkoye doctor bi say kwa check your liver and your kidneys. Na yen say the way you nneema si ye adwuma prostate nyina aka ho bi. Okay. Mama on kuta to 5 million na untimi nye. Lab ma ko 10. Ah senye sika sem a ye ko hospital osanke ye maye. Na ye di hu yare akodo bi te se malaria, typhoid, syphilis, hepatitis B, ene ehwemu akodo eke ka ho blood group, sugar ne de eke ka mama. The doctor be ha trema onan kuta to 5 million ye kira untimi nye de enkoye. Okay. Na ya na ye manage sem say da ku bi ye hede yi brebisi o. Se ye de boaye maamenom. Ye papanom ene omo asika 70. Yare bia so omo so ache. Na nso e ko hospital ye ntimi nye de nhwemu hu yare e ha wo mama. Da bia me gira ba bia asem wo de meka ene nso ma menka. Akuma yare ekum ni padodo na de bie bisi wo Ghana ha na ebetimi nso atu bia entia sabre me fa kwanya we sunu makasa kire Ghana fo nyina titru omo hwe me e wadom TV ne omo tie mo Nhyira FM se ye start afi onko hospital bia nko cheke wakuma bomode ase nyankopon ya adoma wa china ene na de chiya obetu ana mo no aba nask energy system say akuma yare yare a boni be ka say cardiovascular disease na said ye yare no ho ye hunti no ye wodi bia de friend say silent killer. Okay, eno na mama amma ka se bia beda Ghana ha say na onyare ena ofrim ehwemu a che say yare bebre ne betimi amma obi afrim wa bra amo ne nkaye but akuma yare na efredi kan nti me fa kwanya we su na makasa kire obia odo na pomden na wodo ne nkwa se nyankopon ya adom a ye mbra na ye betwa akoma no. Okay, da bia me ka se kofo bebre ono mo a omonya sentim se akoma na nya adwuma yi because one be ya adwene se onsa taye otititi pa wabu ani aguso edu me bia wonante kakra bi na wabre akoma ne timi bogidigidi pa na ohun kra yeyira wo ewa na ejai wafa ne say normal edu me bia o pressure do no o no mode so da bia na pressure no e wo soro edu me bia na honam nyina ye o mre honam nyina ye o basabasa o hu de ekoso na arewosem pa e wo mu de say se ubu wani gusu a wanhwe ya dako na bibia enye akosi ye mpene saa enti na ne mani agi pa sa wode wafidi ato Adom TV anase Nhyira FM na wo hwe ye na ne gisema mede nam enene se ye hwe ye libai ne ye hwe ye kidneys ne ye twa akoma aka ho wa bra ye ntua sikedia no na ye ka ne se eye nyankopon ya adoma wachina ene na ade chie ene ye star program we. Okay, enti wa wo hwe me na wo Kumasi anase Ashanti region no mudi ayi wachina Wednesday. Okay, ena Greater Accra eye wachina ye Tuesday mama we de fa chemi chene bana wachina eye Tuesday eye Kumasi branch. Okay, ena Wednesday eye Accra branches. This all hwe me free Accra ye wa Taifa Ufata fa ka so besi o Dabi bookshop no busa se wo ko Fairview guest house ene guest house no ebo ho Accra wana hayesa was painters osu besi o Rainbow supermarket behind Rainbow IT e hwa de wo se wo Kumasi dia ye wo ahene makokoben udru station ho so ko nask taxi e wo junction so abefa bi na waba obusuafo enchihye kakra bi na wo ho enchihye wo nyina ne se eye o lab
a wo bɛyɛ bɛsɛ 10 anka akɔ baabi a 500 Ghana cedis no yɛde akyɛw untua bibia saa na scan obetwa hwe wo liver no kidneys o pancreas o gallbladder wo ye be ma yesa atwa hwe wo prostate na wa yesa nhwemu ni nyina yesa atwa akoma no eno nso ye free saa nso ro ba bi obebia saa na be ya ama no eno ye wo kina nyankopon ya adoma kumasi wo kina Tuesday enti wo ba e your card na obetua 50 Ghana cedis na watua consultation 50 Ghana cedis abusiafo adekro poti nti ye saa program we ni say wa watu na mo ache na wonu mu bebre enam yare bi a hawo na ho ntowo no ye pese ya haya o last stop enti ya fa o lab nyina ho ka utua o ka de wi a na ehu yare ya kakra obenya na de ato aduru enam se enu so ho beto nti ya se wonu mu aduru wi a sabra review na review na wo ba nso on sa metua sika foforo bia asem ya se be nsi Ghana hada na emom kumase de na ye nyankopon ya admo wo kina ena Wednesday eye Accra nti me dem number yi betudwa wo be frɛ na ya ma special code na emom mesre Ghana fo si ensaka code na ye mo body an se de be ma nipa maako 10 na mo so use the same code na de aba Oba your card na betua 50 cedis consultation 50 ni aye bibia nhwemu a enka broti to 15 million na de ache free na wato ado kakra se de ho de betimi enti number obafraje special code no 0244 12 69 0244 12 69 ape 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mama me dem na ka say nyina ekwa wiye no me de ekwa wiye no okay meka say asempa 8 mama se nhwehwemu papa ankoso a kotodwe ni sisie no me na ya me ya no me ulcer no typhoid no pressure no esichi ya enkwada enti ye ma wakonya no be nhwemu nyina for free na wato adu kakra se do ho de betime o ba a registration a obetua 100 Ghana cedis that is card 50 and a consultation 50 ewia na wato adu se do ho de ye de ebetime wachina eye kumase eye wachina Tuesday ena nyankopon ya adoma eye Wednesday ye Accra ho no ye taifa ena spenters for number we bra me de ka sanyina ekwa wie no obepre 0243 30 72 76 0243 30 72 76 after 0244 12 69 0244 12 69 me did doctor na ne mama okay and was pass mama kwanya doctor me so me da wase yentwa ye ho tew na yenye nkrato na yakoba yebaji waje ntia bejafo nso ebekasa yetwa ho abesia Nhyira 104.5 Auzia mama tonwade pepa ne enkomra Yode ba yen so amikoyi a ehun sem bebre afi kwa do mu busam sem ay transaction ho da Debbie enka chipra ka cha offer say on download tap send so download tap send or send this camera wire e beba to mobile money and our bank account simple tap send yeah tap send now okwan tap send there wiase afa na ba bia obia so wo Europe and America Canada so kura Android o so kuta iPhone o and once we download app na to phone so in the process maybe say promo code den no about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye cha £5 and €5 and we are more Europe so America na Canada ye cha $10 for free o send this cancel yento we tap send there no fee hey na je say wo kan yo tap send papa no yeah ojo what's on this channel okay any mama check them some fro kaish soon tap send party jack mama we are saying can you hey me daba ofa pacha mama fro you know kwa woni abri say maso ya ye hye no nana na den se ba bia meti ye tumi o na me wo fa send mi ska di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount yo de ba ye nso amikoyi a ehun sem bebre afi kwa do mu busam sem ay transaction ho da Debbie
Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you are fana baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, Neje say ukayo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, as soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Di nkan wo de ko si wo bisu ni pa kura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you are fana baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, Neje say ukayo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, as soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Di nkan wo de ko si wo bisu ni pa kura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you are fana baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, Neje say ukayo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, as soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Di nkan wo de ko si wo bisu ni pa kura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you are fana baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, Neje say ukayo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, as soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Di nkan wo de ko si wo bisu ni pa kura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you are fana baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe.
So wo America na Canada, ye chew eye $10 for free. O send this cancel. Sanana bre. Okay. Abusua ye try ho eje enkrato kakra yaba. Nanka me pese me kan comment na menya abotre na makenkan wo so wadwen kire e wo nkomo ya ye den ho. Eno nti no ma me ema bejafo akwaba na fe me ko wo no mu nchen na maybe sa wonum say omu feel saying then e ko lady me mo akwaba. Me bia de dem fine. Okay, Evangelist, how are you? Oh, I'm okay. Everything? Oh, everything is successful. Exactly, by the grace of Almighty, Redeemer, Specialist, and Glory God. By the grace of Almighty Redeemer, Specialist, and Glory God. I was trying to try and drink Adum TV. Mwakwa I beg for atnase. Big Mama, my main fan feels so now. Young Komom, you know. To the frame na ya because you met me the frame nyame bo wiase no e na obo adam odi ifu beka na nyame se aduaba wu menni ifu ba ya o se nyame nim nyansa o se edi a ebeboaye me ka ko sise me yoba na wan suro oba onyine nche oya sa so e nya award mususu akosua e ma hu hwese sei ade ne ya chew o sai patapa feze me hu sise ya na me sise me nyini ni me kai o dan na me ne hana koreka me sister no me nyini ni enti ye wi ade na me hu sai achia na me so be patapa asa me odifo me kan na wonu anya pata wo se da bi o minti ase e ma na manim din no e ma na manim din no obetimi aprawo nti wo gidi se baba no bibi wo ho na kwasha ade no proof da ba opa onko hospital of Ghana be die no be man so aboka wo nesa da no enan o eno na ye ne ya wo so no o se mre obi ba 54 years na nya ne ba Mama nenya 54 good years. Nenya ne papa ne papa. E ma won me ba. Mama nko evangelist. Oba. Yes. Nana hima ate sei. Me namu adom. Asem na da ho no hu. DNA na etu. Okay. Mama ne nsam fita. Onye bone bia. Adentia. Enkola no esesa wo hospital. Mwana sisa no ho nurse for no be ma wale be ochina me hwe nanim na minti de okay nurse me pesa me wo hwa me na me hwe na wo de ka nurse for no adwuma ma ya no bisa owo ye no nye omo ana de akwara ne bere aha we wu a sa wo no dos de na wo wo no na apemfo ne ye 5 okay ti ya won sa ayi nurse for no omotumi ya mistake bebere o omo ya nipa okay odi akola no to ho no odi akola to ho se entomo de betete no so ye white ni nyina white baby no ye twe ne free wase ana ye yi no ye de ade bo ne nsa tro bata ni esida aye hospital wa awo esida wawoda watch moda me wo bawo nye ne sa watch moda oh yanka chimase yaka I said ye akola ne nya oba ana me tell say hospital ho no bibitimi ye de esi nti de asie ye he de we de ye hospital ma me no onye bani bia so wa ye bani a kame me sister no beje tum o say on tiase because on call baby a e de na mu bisa no o say okọ hairdressing after hairdressing na oba fie enti yanyi mo hairdressing dia we odabi what am lady can dey na me di evangelist she e ko ai we dey asem we dey we be say pantoma sanna no wodim no kra na esida na obi a o say no kra say be man no low sperm count from the very on site doctors declare say ne sperm no kra nche da nkwamo na nya yi papa enti we kra DNA yama ya hu se papa no kra bi abetachiri gabi lady wakwo wo nche o minim wakwo wo nche say before then on ma mini share and ne ese enye semina bi ne ese ehunu ma ekosai biso na semina no na dan akra ne DNA no bi ama me
and I train on my a drone and answer Papa Bakubi, and Kwamani be Bakubi Bafamuna. No, the room no Benada. As some way, my meeting how what kind on in the bay or tea, a branch or cover of workers here. One person by catches one teach you their meaning. One in a mammy no moon perfect so mummy. On your son a ban on Papa and Papa, one in the ban on me very, very. I say no, someone, some much banner. No, so much banner by some or no banning a mojaya pet. Yes, I ought to. But some black ought to. I ought to burn some black goop ye ought to. Suffer. Yeah, but today. What am I? I'm mad, you won't. A bad beer of a catch or so, name the Papa Pabia boy. You won't. What's so bad for? I saw Kutanisika, Papa Nabetria, and it's all Kutanisika on G. I don't pass or baby. Mammy was Mammy. What do you show by 1 minute? Oba, where I know your posse, where Mumma so. Where are you hotel and crane? Oh, you say, oh, you're Oba. What does Samka? What is a quail now? Wakola to that at the trombone. What's the Wakola or do mating? Oh, to me, who bounce it? Where you are some Adano? Where so some director? Where so now so we say I will back. Oh, I just am into a man on as a sound hospital. Okay. I was sure to be a night near Doom TV, Ebedi and Papa Moo, and just a some no so change. Now, Nanka, then Sayam Pa said, human rights, and authorities are who don't know, and DNA, young categorize man now will move forward no connection. Your money criminal. We are saying, waiting up with them. A bianca, I can read your nanny at the neck. I know you want to Kaja, Adama, Mampany, Yahweh, a Madi, and so yes, because I need a come find parliament. Have insurance, no. Often can have insurance. Have insurance a bad day. I can't have so we have insurance if I can be into a betray Ghana and just so called. Okay, Matter one I say. It's if you buy a can carry an bank about that child can 3 years, sir. Ghana money now, Bessa. Ghana money now, count on my best young man. Me did Ohemaa Benewaa said, don't mean somebody when you hope you match. You ever say about near the edge, man, and so how dear you go so yeah, you didn't come oba. I told been maybe a china, nay, what? Yesterday, and dim fafra. Why? And I said, Miss Odifafra. I'll be a name papa. I know, dear Miss Subi, or baby, also fire from be a winning of papa. Said, dear Nipa, you're free to say your health insurance, you're free. No, you're friend, money, you're so Ghana, calling him, so wicked, but oh, Ghana, calling him, a back, baby, a bar. Dana Giana, almost science, and I'm in the first lamb, delight. You will feel oh, not I was saying, you know, what you say, dear, the same dear. Baby, on any year at San, they say, Papa, no doubt to that, and was some because of lost them counting on the crowd, you know, oh, no, problem. Or Sabeka, yeah, no, baby, I mean, my dream will make a case. Say, that's why I can't say, and will be said, friend, I threaten you. I want you. I am abandoning him, your threat. Abrantes, when I can be one in my minion, I miss one more canana. Or so I'm going to I'm say, sir, Papa, no sabi o mo fancha me wagimi. Enti no mo ya ne sa no. Na sir, me ma koma ni bi da papa na koma ni mu a. Awurade. Ah, dabi, akola ya uti ade na chese papa yo te ne ba no. Papa na ni no e bai. Wo so de no, e yete se ayi VIP bus no. E go straight. Enti am father Mubeni susuka ni so bad de ono obanya asem efa wo ho ni moja ho ene ayi wafa wachi a manyu obani bema bia wo yere woni ne da o se me kodun so aba obedi na di bia nche obewu anche obewu because oba okodwo me wa na adwene okọ party wa na adwene
What do you say on agent? Say when you say what am I saying? Me dream mind no say. A dear no obey. Me feeling man. Me dream no pass. You prepare not for more. Or sit in a banner there and akra no so papa no akuman or tin any fault. Is that why any fault? Yes, and see papa no when ya do bi so ama. Obi papa ti no. Papa na ti anu. But this no way wicked though. Very wicked. Oba na me suma no say na obedi di obetuma didi a no ntimi ni. Abono ade na nkasa wo. Oye wicked papa. Oh. Abono pa. Ade na no timi no mo buy na wo ye ade na no. O ma bema me say memma 99% o ma bra ba say nyina nya ba yi. Enye ne maame bema ne maame nye no eye ne yere ne ha no. Oh yes. Ha. Ohemaa. Emma kwan yo mo de memma bi fa so no. Na bema ye nkasa bebre me say bema. Na wa ba enta wo kan wi anya den. Enhye because ono ne ka to say my wicked. Mother me ma 1 minute be na me. About me yi ne ka to o se me nwale biem. Wo de asem ka. Think about your life. Bema bi adwene wa bra bo ho. San say we tension nko wadwuma na oba so ba na nka ho. Yehu mi do wani. Odo na yehu nti na mokum papa ye ote a wo su. Nti na mokum papa. Me say, "Hwa, nyako power de no boy no." Nya ni no. Gana de na sesa, nyako power de no boy. No ana hwan. Gana wa de no de. Eye Satan wa de. Kotobekum ma. Kotobekum me kam. Hwa de abale ote ya first case no. Eno kran kan hwa. De odi aye boy. Hwa. What am I say? Enti sadia man bi de be ma fa o te asese na oba o kan nyina wodi hwese wotumi abobɔ wo kuma beto akola di na wo de pan no na amanim kwadu bo na so kwatro de digu pan no e di paper bi etumi twro ye digu so pan no na wo pan no ka ye di se pan no ti we ye de lo kwadu yo ba hu na ehu a we ye de bo kwadu ye di we ba ma ba na di we ba kwadu na wo ye papa Olivia bakery pan bread and I would eat in Gusso. Be no pentem. Bema ni eni obati mo abrabon say you. Ya ka bema, wo busu ehia ho, o ma hia ho, unu enu hia ho, Ghana hia ho. Oba eno ne ye wasam. Oba busu ehia. Eno ne ye oba asam. E ma hia no. Eni mama de do abraba say. Ayo. Eni mama de do abraba say. Banu na ba enti anu osu, abranti kama. In court. Yes my lord. Okay. Yanko Ahoma so na me hwe wo so de na wo ka asam no a asie no wadwe nkyere eyese mama fa de odi kan hello oh pacho mon hwe Ahoma na okay obi aba hello good afternoon me da for wudi baby afre free ntientie mu Ohemaa Mike ni o man kran so oh ba mama Mike yanko Ohemaa kakra me make an say ma di ohum but me be ma de oye no waye no wonu kwan so de bade kese ka media nkana so to no bo ase na ka be ma kro ni yi nani ka wa bo nyina na ko ji free be ma no ho ju offer na so ntu fom so hu se be ma bia teki in charge se nkula na ye ne ma o chiu no court no onye ni sika ka wa bo all right me da say mama for hello Kafra hello hey Nadai hello oh be my Yeah, Joe. Would you baby afraid free? Oh, me of a quarter near my son was Santa Mampon, Copiasi, not a coach. Oh, me, my man, no big of when I'm on your body tell Nigeria and a champion broken day. Oh, me, Yamma, no more, did you want to talk about DNA? A blueprint, one person or blasting or DNA failure. Why, yes, service wedding your blessing fee. That was at a man sensitive, you say what I could get. What's in it that in a Bema no make a big catcher there? Woman Akuma and woman from Pana, a bush for you or me Bemano. In any opinion as I you bet in your son. Upon all cut and the pan was done in a yell be in a papa and the casa. It's just Bema and a bush of woman Bemano. No more can be being China. I send me any opinion a bit in me. That's what woman. Yo, yes, that's the interest you control. Hello? But come say mama yeah papa na pomo this do me tie we di for mama yeah je so pa na me adom sese de ma nyina ani ada ho yeah papa mama no onye no kwafo kete o ka say papa no low sperm count na
obu konafo asɛ ɔde ba bɛhyɛ no na no onim sɛ bere bi bɛbɛ wiase bɛsɛ ma gye ne abɛfufo ɛna wani mu nyam ne da hɔ yi na abaya na odi kan ne amgye sɛ ɔmpa aware no ka wo ba yɛ dwa to ane kyɛpa na ɔde ba wo yi wano din wa yɛ ho tuntum sɛ me abɛtena wo keka nsɛm a ɛsɛ sɛ wo keka sɛ nsɛm wɔ hɔ nsɛm wɔ hɔ nsɛm wɔ hɔ wo ka nsɛm na bɛma no onya abotrɛ papa no onya abotrɛ pa deɛ waduro so ahwɛ no wadwena obenya pressure wo agya case no hɔ ende mo nkyehye papa yɛ ayɛ na no wadina wu yo eja bright ye dase pa ye mra aha say eja boat boy oni eja bright kasa say okay hello Ohemaa Benewaa papa die original Nigeria enya de wo chapter nkofo no me bewu asonje kan no bega fote be bram enka won so be bia wo bia sia de wo be ma mo kai enka sakura fanzabo mabidi Evangelist Abeti mama good December go aso to market you mate be body to the Facebook na edit ka mama ki ami boss fadi ra o ti watching oh me head you be jump on go no ka ka ta bi you got to get there oh kafra ye interest you enkosro hello Ohemaa Benewaa eja bright medical kwa body say na nam kwaso badada nse abruchiri fonde ye nesese mpacho Ohemaa Benewaa ho tese kupon kita ye wa hapa na moso ya no achia me ma wachia ma me big mama mama yo na mama efinsu ya ho na mo achia na mama na afejo lady good white on so chia na mama na me anya bishop nso kan wachia on so mama no Ohemaa Benewaa am say pese o kire me bibu kakra na chese o hwe a DNA no na chese maame no oni papa no ma no first born ni second born ni nyina na nye papa ne dia first and third no na nye papa ne dia second ne last one no ko wo ne nche ne ye ne dia second no me okay na me ka say last born ni do ko wo ne nche ne ye da na che do she mfimfin no na ye ne dia ma Ohemaa ma me no ye wiki de asemo wo ye very wicked on who say ohun say papa no o low spend cap to ohun say and also kofa bi wo ba bi no de best enka wo de enka onto wo nstro nyame a won say Ohemaa oba de se be ma ye ho ade a ayi nyankopon chi wade o se be ma kora no ye oba ho ade wie na se wo sa kofa oba fofura enya mba ya ne ye ka ohun ka se wa foba adwama ba nyame no nya adwama awurade se aware se ye fo wa se ya wade so ti ase maame no nyame fa no bɔ ne nkyɛn na me de papa na me sere Ohemaa wo ka kyerɛ me maame sɛ papa no sɛ ɛtɛte no a wɔse ɛba ne phone so ne ade nso on report ma police a mon ka kyerɛ ne sɛ ɔmfa number ne message nyina nkɔma police sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔmbɛdi akyire no mahu nipa koro a wɔdi saa nsɛmfo no Ohemaa Benewaa nyame nhyira mu na maame ne deɛ wɔbɛsa akɔ baabi foforo bi na n'anim asa akɔgu ase wɔ hɔ na wasa aba ha yɛ abiom na won kyerɛ nkora no papa no papa nhwe omma nyame nhyira mo Ohemaa Benewaa nyame nka mo wai on hyira won so pa number ni mpo de ye de ama police for dada ye monitor pa na nche nipa kro no ye be hunu nipa ko okay ye mfa de odi hello your call has been put on hold ane na sa na ye nko ye nim hello Ohemaa Benewaa aja odi baby afre free pa cho median Joel Ohemaa kokobena na me do adu Joel mpacho ye nko Mami cha emos ensam ha mama because sha na de putu am de man senka o nya saka de wa ko ya omba enka se bia me ji omu di ko ya omba ni na DNA so they say we na aba radio so by there e koso pa so abasa mawale ana wale na nkata ya mana gu so nka na ka mi kwa ya fa suspension to awale mu kula nyam yo yada sipa hello me don't from bacho wudi baby free mama ma e ati say nyakupo adumo mama efe ba na mi o me di Ohemaa bacho Ohemaa o ka fra o ye de nyakupo adum yo me bacho me di tan kwa me ka tafre bo pa do wa te mo aponwa yo mama papa ne de me kwa ni chopi Yesu sunyere anda ta obano oyo dimi anka tanka
opeso kum be ma no ipe ojina bre di na dia oba no ye ne dia ni ya fa na se asenam dia ni na asenam oba ya na ano na asenam oni ba sa dia ye mami no o ni pa boni ni pa mami so dia wo ka te baby oba ko bia wo di akire eni gua se ne dia oba je homo bebiri ya metua papa me ko mo bi so baby abutre ne wo mi entwasi onko no wa hello wo me ame me do fo o juma ye Nhyira mo ni adwuma pa ani ana me bonita Lady Godwife wadaroma yeja papa isha wonta na yensa wadaro go be ko wo muntem ebe de motherhood enu gwazane ya doso Nhyira mo ni adwuma pa ye ni aba no first why no ba ye na ni mre so obewale oba wawo akwa fotena utunfie for 9 months na be ma no ye den kura tumi edidi na ni mre ye ni abe ma no support no evangelist who members ni bia tema ye ni abe ma no neja on kwantete ne re madam wasepa okay yenso ye dasepa yemra hai hello Oladina se yen kama tapia huwa de mo nka on so famous Pota papa me de juma and somehow and some papa na me busa ma me se be kafa che aya hu de ana agent le ba mana basa asabi woni be mate o se edru baby akola wa ka hu nya me ba na sabi ntimi nke na wa hwe na adi se semre na ya ba hu and some me wada mo ma police for monitor me ye pa mayen afisa sabi linka se ordinary na nam no nimnyenta wayaka and somehow okay yeah that's a pa hello me don't for bacho udi baby afraid free bacho fa kwa sibu achi kaza ta sante be kwa amamo asofu nso mechia no asofu wodi esewa ma me no wodi kwa kasa doctor po ma me we wudi ni ankasa na me bompa ka kwa mu kwa me bompa so mu ko di papa na ni ko di na tem kama bi papa no kwa ngo ye no bi because I am a sampa no mo di papa na tom no yes sir papa na so wodi onya botre na mo on fa no ho adwen on fa no ho adwen that's pi ya tepa yem fa be mienu miensa bi yentwasi yonko sore hello me no ba jo wudi baby afrefi Pacho me frefi Nottingham. Okay, mommy Pacho you. They say there was a nurse this was Zambia. About newspaper, any hobby. Or shall that change? He said, "Oh yeah, that kipra no amount of Bruniba." Aye. Sana no yellow. Onya cancer, obewu no conference. No conference. They no so to me see. Yeah. Right, mommy, so actually na dwe mama yeda sepa yem family no bi wa ha enso so na yere hello. Ohemaa Benewaa. Me na fo mpacho wudi baby afrefi. Yeah, ba le bo akwasini very sanfo aduam. See uncle. Yeah, in fact. Hey, it might be a wicked pow. A dear fencing, obey be married. But the man's one shall hold in obey me, a kunukrao. In fact, a best Ghana bar. Wouldn't you manage my pedastic? Oh, yes, so you're saying fat dear or chat tour. Now, hello? Hello. Madam Bajo would be baby of Refi. The phone drama with the Yo, Papa Yanko. If I tell I'm making one yard of oh, yeah, Mamma knew oh, yeah. Oh, that was so. You got a paper plan in the way, the banner wall. I, my black and the Yachirano. Wherefore, what time were hormonal? Oh, upon your time, or you can't be. Mamma one yard, the Muchin tomb. When I'm yet,
Right. Okay, mami can comment no ekaka na ma but was say when you feel papa the pain no onyanko be wo ba bi ache no pension baby bi e de ache no nana ma but no nana ya say evangelist are you ready me program no papa o man komo no eye de pa nana ya say nti afi nyina obaba ko pen wa ye DNA case a wari ni hwan obaba e wo fia anya ayi hwan utimi twa enne abrante e bayin ayi me time so that so get na boy nyum obo Paluta. Dabi aye Farida okay Farida now Farida now say okay say Farida ayo okay Haruna Maxwell also say very pa there I want the obawu na so fie bebrechi bo say akra no wonyo dia menu Irene Asaboa was say men nyina ye hiem and then meeting day pacho obi an reporting ho man nyina na ye hiem nana masi jade e wo kan nya akra no bia necessary hospital ho bia enye enokre ma ye kobra comment no doso mami nko YouTube man kan bia aya na enye na mekan nyina na wo prepare wasem abekan twato say enyame asem na adebeka hu so wo be de ye o na wo dwene hu wo tirim eno no na okay menko oi asemu menko YouTube na menhwe se metimi mi akenkan comments no kakra enkomo aye di na na edi sua de me de na nka msusu se oba wo hye da di boni bi se pa senka ye nyamre bi pa se bia 1992 constitution money the article B4 ne mu say every woman who cheats on her husband na fabrofon so who associating his husband must be arrested. Who the association? Okay. Because you say we betray nikunu no efen oko ilati me fen association. Okay. I say we betray be man say papa baby wonu oniba. Every woman who association his husband must be arrested. Arrested keke. Arrested to jail. To jail. Yes. Okay. Until we kabom. So every woman the constitution function here. I say this article 142/3. Okay. So every woman who association her husband must be arrested to jail. Okay. And so how many years? Oh, I check crowd the young so man 10 years. Okay. I feel the bass nom the DNA not to go free. You marry him. Remember ni na marry him. I don't say Ghana masa na. Opese ko dem. Na say mo jim hudi. Ya nye hu ni but obi asem ba na so associate abode ho. Make us say obi ti fie pa obom pa say rade me rade hwe na me kwa obesu ama de besu ama oriasu ama nye ama ozo bi de bonyum ama I'm YouTube now make a YouTube comments ne kaka. We appreciate more time, ne more bundles, ne pa. Joseph Kwame Ado see Nhyira all the way. Joseph, when we aka. If you also Ohemaa, you look beautiful. Me that's a pa. Bridget Akwapo was what church nyina so. Patrick Zomelo say hello. Selena so say hello. Ya jemo so. Sanso na Cedric Akwe. Wono so achia Anthony Ameyenu. Yada must say Richard Asha. O say beba we pa. Some was about be more and kind. Okay. Cassandra Media was say, oh, my men would buy when you're serious. When you're serious, Vanessa or say, or see, you are doing a great job. Ohemaa, me that say a radia dum a bikeke and a kita mu. Okay. Comment no a doso. I mean, she should what about a husband who cheat? It's a big mama. She says, "Abra from me, and my bahonwaka." Juliana Abe, what's a day in BBC? Bravo, we are now. Where the hour of wedding was here, pal. And yet, asem a ketchua a cra. David Asari, also not DNA no. Oba no so dear matching kola no ana. Okay. And no ewo a year doctor a ho. Okay. Domiscoto NTS. Was it asemo edi kan no. Case na edi kan no. Oba no onya preeclampsia.
after birth and no so corrupse no corrupse no me ade no eti mema de no clause society article say yen ko 10 okay say say please what about the woman a man who cheats a memo mu cheat no so so say na be ashisha mama I don't say Munna. There is Munna or something. Bema de so. Who say who didn't chise won't hear say. Bema amani bi say na me Bible we are say. Akola no ya bema ne ba. Eya wo na akọ wo ba bi. Bible hin fa ne a church na do say. Tie. Emema na wo. Okay, it is Emma na ewo. Enti moment abema ne anyin say wo na wo no na anyin say wo de. Eh ne ba. Okay. Because Emma all right. Nana mo go filling station wo maximum our BM so na B wo Bokrom Sister Ma Beauty wo Bomso Gate. Na fe Techiman Sanko for Radio 98.9 Takrade na fe Virginia USA Solar FM Junko of Amazing Grace Supermarket or Cobra Agogo Market of Russia Italy. Nana One Enterprise wo Boase Yas PZ office ho one may be a power then Chamoko Cobra born to be a winner Safufitem Next Door Fashion were top high Master Augustine wo Bomso Gate Master Tola Kodie Chrome de Diakon Confan Notch Nursing and Midwifery School for the Yadamose Bantama Jom Race Course Jom Fiako be Jom Wabinchi Swami Jom Krunum Jom Wow would see me a drop for you a guy Yadamose pa Mame ente birthdays we say okay Uncle Rami time no aswe 1 minute we're closing remarks yehu chen mema kwan bia so me de me oba me nka se bia me oba nti bia me ka bia mama emma yenya sa de na yeye no sabi so pebe ma na person ne tena ne mobra ne tena ne tena wo fa ko yenya ye didi she mema no because of bia sika na bibia no nya bia ye pa yenya sa suban na e de hu sunsanso se de nguase abeto ye mami okay ahwe ya nya nguase ko ewo na bo all right evangelist me de me tu me nua ne me papa fo mema ne fo se mesre wo obaji bibia di banye ma de enyo ba ni obetima ji bibia di oba no oba no akola na sama weka bia jedi barere susu kase mere de me trase ne so bi ne nada bibia timisi so na susu kase me kunu so de me trase ne so obi ba ma de trase no ba ma de oba bia trase ne kunu susu che asasa be oba bia ti ne kunu di woni ni anka ma ne ya ho ade ha enti oba de be ma susu ji oba di because oba omo de omani omuni I read no e wo ma ho oba ni hunu ade na kan kiri anya Adam anya dada no oba nti dada de ye be ma na dada oba o te ma se Bible say eno me nka do de ne hoto nipa so nipa bia ye nipa ni afanu ni nya obi ti ka se mimi kunu kapi ada wo be kire no wo be bodam enti no ewiase obi a pesika gu betu okay enfa ho ntu nipa bia so oba wo du wura nyina o sika de nya sika na nya me ne nyansa mo de god share fam hwe papa yi a wo betena ha ya wo se wo ko latai se no wo sika enka ne man enfa no ko no enka enfa no enka kula na de beba latani no so date ne ya so na ma enti de make akosini se obi anfa no huntu obi a so mfa do wura nche mu bebre na bibia betimi asi na ma be ma no obaada na oba na nyema emfa problem abusuanim ba so oba ne be ma fofo koda na onyema odi problem abusuanim asaba na papa yi enti so ka sa nyi obi a ne ukunu de gine because ono onyema odi kwa bonten but wo dia wo ne be ma fofo koda pe wo de ba that's why Emanyina say wonum da wase all right me to birthdays we FM frame yenko MCR na yenya na yempo ene die ne nti mo fanche ye time no ye mu nti e na mana kobasa Mr Francis Buama your former Subin chairman NPP mama gift donko no ani no be ma pe mu wodi ne birthday eti ye man happy blessed birthday Mr Francis Buama your former Subin chairman wo MPP mu ye man birthday shonko epa sanso na chairman Elder Okofo Buensi wanyamfie aduosia baako at 61
Where every mama efe ehonomo or say or we show happy blessed birthday. Nyakopon shapa. Mr. Clement are there. Wano eye penyinia wada quantity surveyor. Ghana highways here no. Papa, yama happy blessed birthday. Nyakopon won show na wanyo kese. The last one no. Eye Damien Nana Kwabena Ajeman menu. Where everyone kasama menu papa ho. One no say uko school wa Immaculate Heart of Mary School. What met him tabuum ene your mouth happy blessed birthday. Abusia ana bebe makwama ye di ubesie. Jumadi nyina no yesua de wom. Uyo ba jiri dachi. Ene ne ye die ne bia na china bi. Uko abrochira na ye ma me Oprah Winfrey. Wa your program bi. Na wonum wa brofo ni wo eye fidie bi a friend lie detecting machine. No, you the boa who can't some now bois machine no betting ye detected say who chatro. And he said a big bagana ha, Ubegina he, it's the way be a judgena, never when in now, Beman renown ya danua, Oga, make go. What kind of boco children no logo no unco, never from her. Lady no so renown ya danua, Jan man and co. Now should be na phone now I dare not say, what things out to pump years, so now we trap on baby I say no. Now I same big brain tea. Yeah, Jumediano, ye think of phone some day, and so you see a dear cacame de mouth and ne and Friday, my birthday. Friday, your birthday. 1st August. Oh, Friday, my birthday. I be seeing and cutting quite a big birthday. No, they come up. Yes. Yeah, hallelujah. I feel be swabber. Remember, maybe I'm going to be a fan at ticket too. What the two up and in summer will be. So, what forward cheer? Abusia, honey, don't be submitting your Ohemaa Benewaa. Ya cramo. I was here. Tomadia kakama me na yempon. Okay, Abusia yet so adwade no eso. Market double chop promo aba amobi bia e yakonya kese. Welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation,
car rentals, tour guiding, and all year-round excursion Ready and for tours. an adventure with Bomba Stores? Explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here, your dream, a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism.